à ma bande. Chers compatriotes, nous allons essayer de faire des efforts pour que les pays ou les dirigeants qui soutiennent le dictateur, le criminel Azali Assoumani qui a pris les Comores en otage doivent attendre, doivent reconnaître la colère des Comoriens qui souffrent dans tous les domaines, notamment la famine, un peuple affamé, assoiffé, qui n'a pas de l'électricité, qui n'a pas de l'eau potable, qui n'a pas des écoles, qui n'a pas des hôpitaux, qui n'a rien du tout. Mais avec ça, ce putschiste, ce criminel, ce voyou d'État nommé Azali Assoumani, qui a sémé pollué de sang de nos frères, assassiné sauvagement par son armée. Mais quelle honte de voir des dirigeants qui se prétendent défendre l'humanité, l'égalité et surtout les droits de l'homme. Vous n'êtes que des corrompus. Vous êtes des complices de la situation catastrophique aux Comores. Vous voyez qu'il n'y a aucun dirigeant qui se déplace avec des jets privés tous les jours. Or, son peuple n'a même pas de l'eau à boire, même pas de l'électricité, même pas des écoles. Mais il a osé et il le fait régulièrement. Aucun dirigeant qui se prétende aimer notre pays, qui ose le dire que pitié, ce peuple. Tu vas où tous les jours avec des avions? Tu fais quoi là où tu vas? Tu gagnes quoi? Aucun dirigeant ose dire ce voyou d'État, ce putschiste, ce criminel, que c'est pas bien ce que tu es en train de faire. Là, tu ne fais que gaspiller, tu ne fais qu'endetter la population comorienne. Et là, il commence à avoir peur, puisqu'il a su que les Malgaches ont commencé à révolter, juste en réclamant de l'eau potable et de l'électricité. Nous, on n'a rien du tout. Au moins, ils ont des écoles, ils ont des hôpitaux et d'autres. Donc, on a organisé une manifestation. Malheureusement, ce putschiste, ce criminel Azali Assoumani a déployé le plus vite possible, depuis hier, vous voyez, ces voyous, ces armées qui se sont déployées le plus vite possible pour arrêter notre manifestation qui était prévue aujourd'hui. Pourquoi il a peur? Puisqu'il ne veut pas que le monde sache que la population comorienne souffre vraiment. Donc, nous allons vous le dire encore une fois, que tout dirigeant qui soutient ce voyou, ce criminel, ce dictateur, c'est un criminel comme Azali Assoumani. C'est un criminel comme Azali Assoumani. Vos pays possèdent de l'eau potable, des hôpitaux, des infrastructures, des universités, des emplois. Chez nous, il n'y a rien du tout. C'est la raison pour laquelle vous voyez la population comorienne se dirige régulièrement à l'île sœur de Mayotte pour se soigner, pour boire, pour
travailler pour trouver ce qui ne se trouve pas dans notre pays. De toutes les façons, je sais très bien qu'il ne veut jamais qu'on dénonce son comportement vis-à-vis des Comoriens. Il ne veut pas qu'on réclame nos droits. Il veut imposer son fils agité qui ne sait rien du tout pour qu'il soit le futur dirigeant de notre pays. Or, c'est un petit voyou qui ne connaît rien du tout, à part voler. Mais les Comores, c'est un pays républicain, c'est pas une monarchie ou un royaume. Donc, il faut que vous sachiez très bien, vous les dirigeants qui soutiennent ce voyou, ce dictateur, que la population comorienne ne va jamais vous pardonner de votre coopération, votre soutien, votre maintien avec ce dictateur, ce criminel, ce voyou, Azali Assoumani. Si vous pensez que la population va rester mou jusqu'à le dernier jour, non, là vous vous trompez. Qui a pensé que les Malgaches vont se réveiller brusquement comme ça? Qui a pensé que le Mali va se révolter comme ça? Qui a pensé que le Burkina Faso va se réveiller comme ça? Qui a pensé que ces pays vont descendre en le comme ça? Mais il y a un moment où vous allez regretter, vous les dirigeants qui soutiennent ce voyou, il y a un moment où vous allez dire, hélas, on aurait écouté les cris, les revendications, les réclamations de cette population opprimée, volée, torturée, assassinée, détruire. Voilà ce que j'ai vous signaler aujourd'hui, que le dictateur, le criminel Azali Assoumani a déployé tous ces voyous, ces chiens, ces criminels pour bloquer à ce qu'on ne puisse pas accéder à la capitale Moroni. Pourquoi? Puisqu'il a peur que le monde sache la colère. Mais il est bête puisqu'il voit que les gens viennent, ils filment. La diaspora, il y a des ambassadeurs, il y a tout. Ils savent très bien la situation catastrophique dans notre pays. إذن حضرات السادة، الكل يعلم أن اليوم كنا نتمنى مظاهرات أو أن تكون مظاهرات في جزر القمر لتنديد ما يجري، أو الحياة المواطن القمري كل يوم ما يعاني الشعب القمر من الفقر والجهل والظلم والجوع والعطش، عدم وجود المياه، عدم وجود الكهرباء، عدم وجود مستشفيات وغيرها. فقررنا اليوم أن نتظاهر لنطلب كما يطلب الآخرون، مثل دولة مدغشقر، مثل دولة مالي، ما فعل بوركينا فاسو، وجميع الدول التي تظاهروا وطلبوا حقوق أي مواطن، مثل الوظائف، المستشفيات، الجامعات، الطرق، الفنادق، والأمن والاستقرار. هذا ما يتمنى الشعب. فنحن كشعب القمر ندين ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ولن نترك هذه الكلمة، حسبنا الله ونعم الوكيل، على كل من يتعاون ويساعد ويساند هذا المجرم، هذا الفاسق، هذا الدكتاتور، هذا الظالم عثمان غزالي. هؤلاء أعداء جزر القمر. بعد أن سمع
أننا سنتظاهر اليوم لنطلب حقوق القمريين، فقرر في أسرع وقت لكي تنزل الجيش القمر كما ترون هذه الصور. هذه هي الجيش القمر أمس، لأن هذا المجرم هذا المنقلب عثمان غزالي يعلم تماما أن الشعب لن تسقط، وخائف أن تعلم أو أن تعرف العالم كله أن هذا الدكتاتور لم يفعل سوى السفر والقتل والسرق والتعذيب والتشرد ونهب حقوق الشعب القمر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يدمر بلدانكم كما تدمر جزر القمر بمساعدة هذا الدكتاتور، هذا المجنون، هذا الفاجر، هذا القاتل، هذا السارق، هذا المنقلب عثمان غزالي. نسأل الله أن يدمر بلدانكم أو بلادكم كما تدمر جزر القمر بمساعدة هذا المجرم. عار عليكم أن تزعموا أنكم تحبون وتريدون وتساعدون جزر القمر. لا، أنتم أعداء جزر القمر. فالعدو إذا رأى صديقه أو الصديق إذا رأى صديقه يفعل شيء قبيح فيقول أو ينصح، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. لازم أن تقول له كلمة الحق على هذا المجرم، على هذا الدكتاتور عثمان غزالي. Kwezi watukufu, mafundi wangu wa baba wangu wa dada wangu wa nashwa wangu wa nama wanzani, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tijoyo jibi wa eka director inubainge de makauli ya maadoni banga mwishi yao haina mru wadaza pia roalo manga roalo ndani wadaza. Baada izora la warifanye shanga mwambio ni bwa tukufu. Tijojibi wa hemakaulu ya maado ya shiarabu au ya shizungu ya tedi ya bishi habanu mpartaje banga rijoho nguwa vanu tika ufanya hazivanu ya wanru wanzo waone ya ukane manifia zilwa kabati amani harumenti ya hangu kabati jauri kauni kawandu mhimu yode mana na capture e mapicha yanu ya Ortega ni yatiye ni veshe wandu waone ya ukana azaliha déployé. Ce mardi 30 septembre 2025, une grande manifestation a été annoncée à Moroni pour réclamer une vie meilleure. À l'heure actuelle, la capitale comorienne Moroni est envahie par la force, j'en passe. Donc, ikam himu hokari julizo wandu ulemengu ya ukana azali hadaye manifestation tifanywa na manifestation ino droit ya wanadamu. Abonga mjombeani kabla ya hane chamwambia ni banga broko zamu himu zabideni mwambia ni bam. Haina mrulo na mrundaye ya bezia partager video yinu ili waoneza jiri. Miongoni mwetu ngo stambisha azali asumani daene mafujari wa mzingiza ni machu ine malaba no wetinu wa firaji wa levi. Ni wakati yako uoneza rugoza herenda uharumu etinge zambwa uhalu hazakijeni yo wona haya. Jona mrumwa to mauli ya rumenti ya komori katusubutia jamani ya jarungu wakali mala shizungu au la shiarabu au la shingereza shawe yote ndio kana kabatu joluha amanda shangu jenda do ngeze video auze audio za howandu aji boko ngwarongo wao na ira hananyi mkaka msubiti machano majama je exprime shanyu hanza mturobi azitwa komori basu kanyi ujua luka nyi jau emana mtorongo indi maonesa ukana komori wa prévoyer wafanye manifestation chez les fujari lune no ndo walizi sika tutarondo alona lura singaranzo ndo alona nkili walona irundu walona imani wasikini yao no komori walona volonté chakartisa hamachui na malab abongea boti johanza gobo batso urongo ni watukufu mlo banu majoka likitoa fidia na publier na partager bale lo karna ukawale de manana ka urenge mna wakati iri hadisi uka enyi do juwa mrulo wa rumahaki yoriche ngone kemro aminizo yafanya yala manifu basi na partager bwa komo Johani sasa habari za tuzamimu mwambie ni besenge joka 20 minutes basi watukufu 30 secondes haina mruna ya publie au ya partage kanga na mrunda iliwaone awaiishie watijofiri kabala rishindia Palestini sawa ngambona uzijiri wao ngora maminga biwa rai linga mdrezemfia il faut
wa ala barakatillah kwezi watukufu e amado nga mjwandisa nishukurie owanama watukufu wa ili wanu nga tambanga wa yaisarengwa wanti kanli nyidamina oni wajue habari de mwana ma Aburashkat yala harumu mji mtukufu wa Mohoro ya mpachini ni mwana ma Desire yala harumu mji mtukufu wa mebwaju ya misamihuli wanama wanu wa ilinga mjua shukuria wanu do andro ume walo komori ezilera zin wanu do andro ume walo komori ezilera zin wabakenge wakirwa chenda wajikaze na kimuna na natijina chumana na shona na tijido dobi enge wakiri wachenda wajikaze washanje mazina wafanye jao yajikaze andro andro walo komori waonesa d'ailleurs pour la première fois mwambia on waide mru oskila elono fu ala waba watuka uziaze voti wajo so pare ni raze voti ze jarewa waide mru na rana mpuwa lelo harudi harejeze miadi bwana woi de bwana woi watukufu sha ekanga mfikirio banu na tukaja blotezana wandu banu na sinema na mdaze mwishiye izo matuparo zishia na mdaze mwishiye izo matuparo zishia mje mwambie ngamndongo ngamumeyoni mwabeshe wasitu zandadi watukufu ngamadiso emachui amndongo atartibu amadiso emachui ambaye ma journaliste fo zambani wa monsieur fo namla muhemre tso uchino ulaba ni mwabani ma journaliste parce que journalisme inu métier ikaya oyo usoma ngemru haifanya o journaliste unu au journalisme unu utangazaji unu inu hasi mdu ya isoma unu nge ya ifanya kamna wona rumo tele yo yabo wato jamru jambe journaliste baba la telefone unone se carte e usome yada e CVA e no ngo fanyo yoda obihasi ewe mru hindi e usome yada hu engo fanyo hazida na wandu hindi yedi namna journaliste wanatoto wapamuwa wanu wanatoto wedzi wanu eze mzuri eze mbeli litereri eze wanatoto wa mafiti wanu na mzishie shwa no problema angena mbakine sedo konje masanyu mundo tene problema hangu wanatoto wa mafiti wanu abao ma journalist wa komori wanu pia kabati ya turuku ya ndia begu ndo bakine ndia fani ambao wasomo warede hama chuira hanao au wa ambao alwa twani na urte senga yonga tukufanya ulaba eba abo ndongo za komori kambati wandu wajo pare jozunisa sha zinumba zazali zido nunga zale na malaenda wandu ortese na wandu alwatani zinumba zazali yatukumzibale na malaenda wadofanya nomtile mafotore ezaba alhamdulillah ngamba shukuru about okewa mfilme mafotone no msada janeze to biambi otoridi wanere yazo baba sha situation na ngo zanzo sijiri ma journaliste wa komore mana mtso usoma bale ni hindu maja mado filme zidio alifunga mwambio ninyo na toto wanashwa hanyu wacha wakaufanyeze mashughuli wa mawahibia za telefoni au kwa wenje wako watukozi hiba na mdojo na mnamdo wao ya uka zoni mwambia uka kwa na ucha nyemldi ebani nyucha mwamba ukana kabati opposition chaka mjapora mbokana wango mdelona inga sina maha wanuka kartua na rogo angalia aeroporo ino angala simu shanyua nta umbeleze mbio mjemdwambia wanyama deni kakabati opposition kwa nafsi ebani mtuambeza koni ndo kanga matoto shalijua kana banu nyinyi kama nikomba bizazi ntumo hila mana watu fanya publicité ukana opposition wa isa wateside watu kufanya shawatu wakakwa jaja wa roho mabangalike mitulu na mitantante sasa nu kujaja kama jaja kuwajibiwa uko kabati yaonesa kwa ni opposition taunwa isa wajipanga le jeshi talindi salisi jau womasiu kabati ya subuti ya zamba wakofati wa para shambwa endao zoni mwambia luka opposition ya hanyu inu jau aina jona ajaba majana mnatwa ba unyihulu pa yasa bodabala mati yonge tungonesa ukakamtshida hata majone sa ukana ngamdumao ngamtuko utaja nini ebani so laba opposition mafiti kamda paramba ezinuke tukwa marabu ketina ukati uzina kati ulaba kabati ya paro jabani ya jibenu emokana ebanzi to byanda zibizinu kweli banurangami abantu kabati moje kabati maji ndaparo ishia bali ya rumanti ya Kiislamu bali ya serikali Nisoro fanya bali za serikali shani kama ndo fanya musabaka za serikali. Ezango izo tipia.
Imagine yani ya baleze telefoni ngatungo umea no basi ya denge wala kwa baleze ndio wana ndwa tuhenda bado ndwa tatu ujabo male bamati parce que mtu kama bokana almadeze rugo zikiriyo haruma eta democratique ke jalazi mu ndwa tuwa bale na mjo mone bagali ya isanchi halafu mwambie ni boma chindu ne majindu ya opposition ne majindu ya majournalisti na majamvi madi wala kabata kamrume wala shawla ikabidiki hafubana ngwamba ebando bya ripara sikarja jwa ya ripara okay ngena muhimu mkole chawabu boma chui kamja jwa mparan enyi side mwamba mweda ruma voti anti 2016 atale lo mtugo wo ni side mweda ruma voti anti 2016 atale lo mtugo wo enyi side makadani nele bya la hanyo abo warengo wafungwa enyi side mtambi hao hamaji enyi side mtambi hao hamwenje enyi side mtambi hao ezenzi yabwa mlida ule kwa mpare ni bomale bamati ngamlida ule bya mpare ni mjem revolt manifeste mimi sto paroli je shaka tuja de bya ripara ya mpara ni dami bonu hozo oni bomnukonai omtora bayiruma hala bomtora maji mboha voti maraza timizi ngapi wanyanyanyi wa ulo wasa wafungwa kamtina maji kamtina mwenji kamtina msomo kamtina unono kamtina mahakama kamtina rongo alifunga mjumdamba kana sikari jazichu wakaricho birabano tasi ngari birabano na mimi mwishe kwa komori na mimi mmone banga majua abantu pia ngabo fundi moroni hariyo someso university haba hati mbiti bulo wana hatu watu hawalevi na wafiraji na ulaba na mayini we fundi wa kamili ngasina mahana mahaba ngo nomsomena mna waranganyiha halafuna mbaka tufanye manifestation jana lelo ngo tuho jana tumabiri sari yelo ana serikali kusona kabo goto kwa widaba abo fatu watu oneda daba la mati wallah abo fatu watu oneda daba la mati wo fundi wa makoso miswa wanazioni wafanya examen babiri mezina mezikezi jato lo university iranganyeze ngo pia si sale ora makala zofanya manifestation ngubezo ya telefoni yonde odambe risari yelewana ne serikali warambia chaka efasirabo wao kwa chaka uhadisi roza ukana waregezi wao wakanza wa mdogo zeni bo baada watu wakanyima chui ndo mziye manifu timwambia ni rantiale nai yauka usukana masiwa ala mruja kembreda mitsai wao washindwa no ulezi ndo siko tufanya kile fati wao pareni mrani kwa majana maili ya siwala ulinofu shamfina na basi aiko ulewa ni basi gina vulisani yelwana ne serikali litani yelwana ne serikali mielona ne serikali ndio bo machindu serikali ndio yuma yelwana bo machindu shabanu kwa boza jindo ji banu kwa boza ji mtso usijua na mimi mmone zila forum wandu adugwa mangwa wanaonezi na muhimbe beta zinu bana kamona wandu abangwa wanaonezi ola mchwai nambanga mumroti harudi hareje shalelo kanofumbula ku hende ngusiswe inu ya ukana usukana masiwa wako atusama udungwa tuka usiha le 1er octobre na mwene date ya daisis le 1er octobre yode usiku watuka ufanye greve nga mwena waboju yapo le 1er octobre de usiku watuka ufanye greve nga mwena wabo komori ndo bia isis do la manga riji concentre na lelo ngubiro mbabi gutu abade mfumtano harudi hanji harumwe mabangwe ngondo ya sise yaonesekana wandu watu kufanya do la manga tsoi kama umeona inu harumwe group ambao mawatwani tsoi weide akauzisisa abo wakomori ngamona ngasi harumwa lelo yeye hende nguto sise ndini zinu wakomori nguto zisisa yaonesekana tilelo zinu weide akauzisisa harumwe group ambao watwania na mione ndo watwania na modema one yabo mndu ya sisa waongo harumwe group hiyo wao no kabati ya makara unda bab banura ndo kwanza tubelelo banu ngondo akasema ndo namba de le 30 le 30 akazama udu harudi hanji yabavuni haja hati ya ukado le premier ngamona indemani ya no mabango ya wanafiki alafu lelo uje jabana tarongo wasitse jabanuri mjibu titwakanga mlapiziwa nunga mtene fundi suma bana kabati amba utitungu wetu journalist utoka mwanza utolingana nawe au utofana nawe au uchibwa nawe she ngoto doli jiba nafasi yo jabano jawde ya mzimba no amba ukana kutwamini nabo wandu pia ni mwenza akili ko mara ile okele jindu ilo jindu liwa nao na siramba ngari wanao alafu ndo amba wedo journalist hujibi ya do poser ma question ya uduzo wana nyuho chacun na poser ma question ya ukana ritanganyo wandu kuja jua ukamba ukana garu mabunjili yo lambwana kuja jua ukana mabwana ikamtoshelo sikuda haja kwa ni kwa rongo
Amefasira mgawe ona bwana ndaona alafu lelo ngoto ambia kana mimi rekaimu ma wede journalist wede ndada hindu utukizwa nindo faqidu shay ila yunti utina hindo ikanika mndo hindu eba nukutuona kwa hutukuza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala shanga abo wode hutukuza bangu ndo kaza mikro ina tasi Mwenyezi Mungu hamba qulillahumma malikal mulk tu'ti al-mulka man tasha wa tanzi'u al-mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha bi yadika al-khayr innaka ala kulli shay'in qadir apongo mvalorize bahaye sijino wantu cha ekangwanzo ukembwa kweli abola mhawo haina mndu udute mvumbu haina mndu udute ola mvumbu wabo ka utoiti mono wa ntimono cho fanyeta shango todo cha uvumbu munyibaraka na kikina wala untipya shango tuvumbu wao o andupya wa mdwa waona uzengo za ezi ndo utoka uzambasi ngasi haruma manifestation ya lelo ngutwa ba maudu arudi tena haende harenge makirita singutotia na mbele mwangali watwania wallahi hata wallahi ekemjia haruma ndini ya WhatsApp ambao watwania agutofuriza uka de le premier de waduka uka grevu yahe emahindini apongu joka taiho wenza shonga wangu atu para usikana masiwa atu ambira mjamu kweni mdako imajana matsani yabo basi yabo avorti danganye zengo zatu bakomoto abange mduna ke wakweli yala mheyambe mduna mheyambe za kweli shakuna utoto himilie fujari chinafiki bwiti udore mwandu watu wananyu bahimi mabasa inu aika utaba nufumbu wakiki ufumbu aile mdu jambu wasito njaba tunambeti chao bao kairua jibenu oreda omwe hatu biapo wana Umar ibn al-Khattab ikamdu asaizo masoma Umar ibn al-Khattab wayaka kafiri babala kafiri lizabadi imasilamu shawe asilimu wandu wakubali ange ukati yoti de jangu bas ngarizia we ekarimzi ari jam hakama garjozi ngara kikiri mhukumu nto baba no mengoni mwandu wa hito nto baba mengoni mwandu wa hiba nto baba mengoni mwandu wa kabana wafanya chao ngabida hukumu rasambira mama dura au pia ra asan hamadi ra munyibara au pia ngabida hukumu sharakartina rugora wafanya udu amba kwanzo hukumu wandu abidia organize zendo zanelu ndani shaka mabao tinam okay tabifari des organise ari to para Facebook kura mangabo manifestation oui mide na para Facebook wafanya manifestation wakandongo aunga bondongo toujours njaisa to mareli ngami na Mungu ngabongo zirwachi cha enyi mabo hazevoti enyi mfao hele jifi mtomda majima ele enyi mtomda majima hanwa enyi mtu wana hanwa tosoma enyi mtona pare enyi wa maana hanwa tola muhazini enyi ngamtoka organize ndi 2029 mjama da mazevoti facile hapo ngabongo nzima ba soit une opposition ya wanafiki soit une opposition ya madame eni mdambango wanzu ya soventi haruma maha minane kaja shinda ya organize manifestation za kweli tujotoka ziri tujotocha wanisi mpaka mtende no abange yabo azalika tajola waikewa wanaonaenda nyi enga mniona wabana ngamniona mabaude mnaudo woi hayo watu para Facebook yeye organize ni mafantomu wala mkanza mjuo wa organize umwe wa fiti ni warengwa wode za nyoti pia kailiba tindo alo huni tindo alo dani ya organize manifestation dami e kamso ni mwambia ni zatiri manifestation ya organize wenza shongane ne wedi wa pia kabati ya la dem dumshahe jana kabati enda ya wafa uharu kozitwa za ngejo pasuka poko aboti tongezati wa gaspiller mali wagaspie mafura wagaspie shahula kwa jalala entibariziwa ezeraporo zibe hanana miti zibe abunga miele wabo komor ezeraporo zibe haya ukana azali ha debarke majeshi na Ethiopia wagwa yitika ube hale loba shabanu gabo wandu alo mwambasadi na Ethiopia gabo wandu wakawona ukana ile jeshi lingelisa windu masihu na jauta wangu wanzu zi manifestation yanzu yafanywa pasko wakomori mwanzo wa daizi haki zao hamabushini ya wezi kantene mwambie ni banu ya ukana a procureur atol nga problem ya hele jeshi nga problem ya mahakama ya kishenzi yao nga problem ya wanafiki wa huseze seni neze kuruwa wotipi a problem ya maulama uwandu wa hifa azali ngudojo mijini hatu dobi ulo ya butuka spita mkano mjini hao azali kajeda wambe sembe ni basi azali kajedo mjini hao na shezani wakatu shezani abana mwana mbanku utena ni yatsika usitu shemichi hanyu pia izo nabo nyinyo nyina rabo rana ngamtuko jabu mtamu si auswalize wewe
abeza so atamjo swali sabala sabonti uzine daone mndu mshwa za tatu na watosha tunga chomdunga ni hapo ba mndu mshangwa upishi ando vina maele na mhogo ya bojondo adezini abari do utsabusi wa abari mafundi wanyu wajomba hanyu wa ndo uparo mijini nyima opoza wa Komori azali kujo mijini hanyu na nyima fundi ngujo yabo ajamenyeranise swala baada ya muuliliani mpishi ya mli mzini arudenda to wananyu muhazini enda ba ukweli wa Komori enda ba ukweli hato wananyu muhazini owasawa ulowa owasawa wafungwa hambo honi voti shaizo na bungujo mijini hanyu ejairudi yerengeze swala yemenyele yani leze majilisi na hizo mrudi mumpishi ya nyino tata hanyu mumdubi ya mdo mzini yatse na uka hadi mtujo abasambe sengo joro pasha kalesi ya uyo mbaizaru maguru eti mumzungusa ejaihida alafuna mjomdo amba sis karja kubali ejuma ini yake fungwa ejuma kamrati batamba kairi ya ipe penalty ya ipe informate kengwanzi bana wabiri kangu swali juma na rimrajo swali juma elera ila uyo andu babana andu matati wasibala odozi nanu anashaha wapishio mdudo na mapesa kama pamba ilikuwa mtu ambaye utashoka mpishia ni mwamnikani mwahala shaka ya mumpishia ya muulidi yani umhibio ni umdharau yarengeze mali yatugo upa ekonto ya lemba hindu katu rengeze amvio enda ya laiho kwende namna ni apogia utikantani mwabieni bani okana watada nuga baba nuga wenda kwa chikata maudurume yamwa bia kamtuko ruma mtukata ndume matu kwa nduda wao weide alingana nani azali azalajwa kanya numa bwenti yede mani ya empwese mwana ya tojoreje dingona emana azali ya tojoreje mwana hidi ngene bato kanya numa bwenti kapata opposition Komori ntete ni mbele kaswa mikiro basi zambali swali mwali amiri wala tumameni wala ntumameni wallahi Allah ize sikarna kubali robo za fotila leo mdango makongomani la patrie ou la mort ti wanafiki pia wanafiki warufu manafiki wasojua ifasira opposition wa mdiri usomani sonko akaubadiliwa akautwa gazi akauna chaton abasanga premier ministre Basiru la twa gazi to la abasanga president Mandela fungwa nge president bani mtemtemdo fanye sina mamdo abatari akata majirisi engolo mbantele hapo utini kabaka fyao wadotire mafoto rere mndu mzima ngusampanyo regime ya kamili kejuise wandu shivina cha ndo ila Mwenyezi Mungu hamba tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta tawan to wata haritaji wende wakentu wadone cha ibasi tawanu yoga mwana wakamtuwaona wanu pia kama sikar jambilo toka na mwana tutonga twafanya manifestation na mjori wa himili na mdegeze mikro li paro Garando rada iba ça va pas zilio armwenti. Garando rada iba ça va pas zilio armwenti. Ana wangartambi hao wana kwa tu soma kabati majika kabati msomo ngati jwaurisi. Ngabona rudo wasasa ngati jwaurisi. Yode mabidi mzifanye wo. Shanyisa ndo mdona uengwe ngemja fikiri. What's in me? Kartu jwado wala dami na organiser manifestation. Wala dami de namba ifanye. Intika kartu jwado bien organiser. Unga baya organiser dani nitire mo organiser ngo nyinyi ndi mtu organiser manifestation ni wandu maulili wa mafungi wa mabo ndi mtu organiser manifestation na mwishilie mzee wa hangu izo yaka uzamba banu lelo na mwishilie ranzi wanu kwa tiaru maparti wano waidi wanu wa ili kwa tiaru maparti desire daina burashka wanazijana wa waidi wakwatara maparti nyimlona parti mabo havoti nyimlona parti mafungwa nyimlona parti mtona maji mtona mwenje mtona mambekana sisi ina ndo na présenter candidat mtima balé loi 83 yamba cha balé loi cha iloda ba posa utu abango dali de vote 2029 wallahi iloda ba jinafiki oposa utu abango dali de 2029 asali ya mabia ko ko sa vote ya mabia ka sali ko sa vote do bingam jondo ko ya yo sinema ndo ya fan idirisanga ya Sheisali mungu yabo wenza shunga wao ngo yabo majeshinda wao wote wafanyizwa ngofana yani 2029 hata yongo na tike dunia nibo bati mtu kwa dunia ni mbrede rwenya na rife so tijwa bati mwabia ni wanichi na rife hata hiyo bati tinga kwa mmoja fanya rwenya tiari sio mtu una tabia za kishenze na mnaino tia hanyu mnati mtita mandu ulona gashi ulona amfi ulona mimea ulona zero kozonti pia kamtunda nduma hala kamtunda majima ele kamtunda lapitali kamtunda chao bushinu wafuti 20 nao gabi
eze milioni zabaki ya mungu watu yeshiki binadamu wale wan bali baba ingekuwa jenda watu kwa wafu etikari wala mwafa baada wabuha wan raume serikali saida ngo hapa ndizamba wan aba odu decide o na president mbushi wala akama mnapanganyile mnampamba adweka pala akautapala hata sama shawo kana mtali sama ukakairiera ana nyinyi mwabanga mwana naye kana mtali sama akajwa akanyanti pia ngamtuko biracha abige ngami allergique ya munafiki mimi ami allergique ya munafiki mimi fahar mimi allergique mimi kaza mnaharamu munafiki na mimi simkana bofa amanu do makini shango chikanza kudhamana maudi hawa ndiko kwa dhamana ndezibuka na umwere yani ndro ikati mdujo ningana nani paka mranto unafiki nezenda abono ubamu no ulaba wakati mnyezi ngato umwere yani mwana damu inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim oh no ndugo ay bani kanza tendera imidi kalenda baramba ngari parore wa walala mitasi ngamdiona Tomiti Javan place de l'indépendance. Mimi Tomiti Javan. Odo abidi organize wewe na mjue mje na mjori dai. Baiza polisi nyaro izo wenza shonga wala wakane zero kwa zimbezi ito hata bese wakana hamu watunjo malaho ni wahibele ziwane ne mituzi ne zetabu za wandu watu hawendewa. Mkana tisa ndio nyo mwazo mrumensi. Kwa ile mlindi 2029 2029 fudo bulo nzua ni utuka dada bagundu kwa foti 2029. Wone bulo nzua ndo kanzwa ni wafupi ya bakingwa pirizo. Etsele maparise zikale na mandili. Shabanga mona wana wenza shonga wadungo belo na telefoni. Wakahama ngwalo zao. Ngonoche. Wanduka chacha ngwadungo chibiwa. Kwa zilambwa zazali. Ngonoche zene goela mna ngwajibiwa so afisha kwa jambo kana. Mashaga imati. Emana mtu afanya jadezire mweda mafilme ze paraiso, mafilme ze ngozilo aeroporo, mafilme wandotora mhazinini. Ba yala majindu yo aeroporo wadudu wareje ile hotel. Sisi ya rabo ambanga joli wano karjaliwa na wose karna ukubali ekaza lingonzo afanya jao sisi fanya chao. Nusi pia. Na mshile mzee wa hanguranzi, mzee Ashirafi izo ya kahamba usiku wa lelo. Okotolawa. Asama okotola wa muona nai na mshile mzee wa hangu mtukufu ka sinema ni fulelo do bingwa bo maudu ngwa maudu haula wala quwwata illa billah na mimi mshili mzee wa hangu Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kwezi watukufu wa Komoro, watukufu wa opposition kamili, lelo ngarambiwa ukaeshwa maudu wahemasiwa uwenji, watambi hao, wakozao, wadharaulwao, waulowao, wanza wasemjani waharae kabisa zihadharizo. Waombe waure maisha mema na ustahilwa na ujamalifu na mwendo mema wa harme daula ya hatu. Yo azima njema na rombe Mwenyezi Mungu ribelie khair. Ibadize ngomi kamzu harmensi ya hatu. Virao harma usilamu, ziru harme maisha wanadamu, ziru harma ukanamo hatu, ukangari ulawao ngari fungwao, haina ngomi ngari fanywa ozo. Wakatika wanadamu wa hora nezembi zwata zijaya wamba ukangwanza wasemjani waziharai njomba ni wananyasi wa masiwa mlumwali mlonzuani mlonga zijana nanye mlomaore risaidie umweduwo hakweli ha imani haujamalifu haubiavu tena kanga mjaukaya rambi waranzile lokaya zenjia zahemasiwa zijaza masoroda wanrowa simjani waba ili waju kamrasu buti hadisa yabo kesho lazim lelorke na uhara nge lazimo rigadili haukaka basamna ewan waju washinda voti ka risari wanokaya wo kwa shindwa voti kwa japaro vote washaorenga karna ushinda washinde mvu hokale longwa unabunduki ngwara uhichonga rifungao shiru washinda dujima hatu kamili kare mission sirgavi na bakar jakubali jo washinda de akli jonja wananyasi wa maziwa ruwalo sirkali rasu sirkali rema militeri walo ya wahime wakubali maudu ambayo
sedizo mgu yazirendao kaja kubalo madowunu ngari uharao ngari zao o madowunu ngari wambia boza ali ukeradi bansi hadu yanganiza usinga mani kabasi wabira maisha menyeha ubinadamu atumenyeha wasilamu menyeha kasi mangu engazi muharmenshi mendao abongari usao ukeradi ukazeba ndingo hii uretize tabuza ukangwanjo faintona 2029 kuna huifanya karjo kwa yanzwaya haho ubaki bandawene fami wehanse mwana nuwajuhu ili ulizo utwana wa suparuko harmenshi inu rangu wakati Amir Abdal Abdurrahman ya rengende pendance hatu bashe badirzi nazila shahar to har mauruma ranzo wakati Prince Ibrahim ya unaukaya emasiwa nganzo ya rengeziwa yake har marhama na amani maisha mema na ujima na uhuru wazamba pia ranzo wakati mareso berawo pia waone sabkaya kabasi nungazidi ya uhuru na ujima no nemesha mema huwa nadamu wende mjima wahima wafanuza ngozini wano kaupanu zono wafana kutaka zahabu shalunga nzozo nike wana nuwaju warende rahani zwarenda lelo banbahi masonti rambichi jaubaja wana wanzu wa semjani maudu na mkeradhi wahimilie tuwanike mvumu rwambi ukaya side namna inu side namna bwaza lasmani ingia bonga mombo wanama wa siasa rambao si madhamana wa siasa rambao si wanu ra kaharmaizi ra roha lelo nanzu rejei pano banu batu baja haina mnarongozo wa hewa lumasiwani haina mnarongozo wa hewa lubonze rihimilezi ngozo pia uhara na ulawe hauka eka uhara kautulawa yabo eti yongejo urengwa tena nemju hatu mwana wazali ya timbe kufuru non seulement ya timbie shano na hadu no wajuhu wajuka ajenu wadunge famiyodi ngoni wado wambai ruhamandi zeku zevurizi wao ze rambio ze dunga zenda ze ulawa abodo banda wasulelo engenjo amba kwezi ni watukufu wa masiwa mazoma na wasiasa alo tifanya madu skula rafandaze wati raboha wanatu wasamziani ramba karja waruma na ikele lo wajusa nzandri warumu gasindao rwadunge dingoni rambe ukaya haina zambana zijiri shale lo karja kubali wassalamu alaikum miasha Sayyid Hashimu simwisani mgwa maana jona khair inshallah Desire na Aburashkat au dosi ando kaubira bala ndo afanye tsabutu amishole mdatu ndo pisa ukatija wan kamtina wandu wasisa ja Desire ja wan wasi wan janari hadisi boma sihu directement magoju si hawasi si wapara na mwede matimi simiali msifanye jawala wadungwa wallahi jamaa kuga jomka jawa wallahi on va jusqu'au bout wallahi pakan ngwabocha aboma ugwajo parole lo amimi kinjakana jwando bya haba habari ya jofanya tinda we kartu juari tsambari si basi nende rafe mbu basi jo fe mtentente ufe nyatsubo twabiya zaki tino alobonze tino alondani kabati ambiondo kana mjomsi akartu jua yobe se piège ana mwende magara ya zali na mwende magara ya zali ba wedi alikana nanyi mwende ndani nyino azatsa hanyu wado no rashanyo rado mpishia no mzini yoba he la yo mwanani mzina ndani nayo ba yode mbakishan na mwende baba la rashanyo no azatsa hanyu mwende mwabaki ndo mpishia no mzini aba hayati dote place na abarika tushindo huja aba mjikadano uje hunu jo pia uswale juma ni swalize juma alafu mbelesha ula mrawe mdo zungusa mwede makensi habari yale ya do wanyumdo mzini shadisha mbakisha ni nyinyi opoza ngambo havoti ngamuulili wanga mfungi wantina maji ntina pare mnaharamu we ambe gujo hatu yarudi aje kweli yo atate wo mchini hulana wajue wampishie yale anwe warudi wado mzini kamchono kanyo anu ibidi mhunde wallahi muira hana zali ibidi wachera isi muira hana zali ujo kana mvuza shunoni yo ambe bale msada ho ya jacket wa ndore mele ko tirengele goma ilo tanfu yo don ndreme ya bangu no hano si hano panyeze pompe yele yaso mbakisha ni bana base Allah kabati mbuono haya kabati mbulo na ari kabati mbu uisisheo kabati mbuono kana banti dulumiwa shapia kabati juma sikati kubale juma wanundo ndo swali juma ikaele ranti banyi bakaigiri bahira nani ndu swali juma ikatawaza kabati maji swali juma ya siwaki ya jitemara shikamtinizo amade banegeze dodora za kocho zilo fola wa imtuna ni makapo abo mhezu bimdomna batimbu na kati wa namdo ba wa chubi modo katu joka wa nyamiza to wa hatu ke ko tito na maji ezenkudina ze bakteria na izopia do diabo zimtsabazen
ke tuto shala si wanro nukona isha rudi tena wawa salam tukum ba ewe iba haina usiku ngoso jano jibia zele jibahe il bidile lo droit sur place de l'indépendance shakutolo jaja tsemba mshahara bese wana ngani kwemba mshahara ya domba misi ngomo riranti leo na miyomu mwaneo ya aina mfumo wa raru kutoja wanajaba isi fati ujasikana kubalicha toi na mbucheba ya he armazi anteni ya kanza ya rimanise da sinondwa shahati amdo udumizo shara subuti ya he armazi media za he dunia haonisa kaya onrazi wa aeroport wankulazi haki za hao na hizo ndabo sisi lo 14 retraité kantan kula tamba hindu alafu ngari hulinda wo bana SGG ba wewe fana mbaba hapo ngari hulinda wo uheye uzambe ambe kaya badi wandu fulani 14 ekakuja hea ngato umanisa na mndu mshahabo bapo sasa sisi karti tayari limani nondo shahatu asibabu ndeze ndabo za hao ani uma ni uvumba na uvulie bonzinda ukema bongo vulia bonzinda vanabo ilo jawabu ni mjibu huu ukaya wana shahatu wakubali kaya liliwa karsuangalia litomo wana hatu armazele goli kaka tujwa ngarendao ndahu baba hongo toka kwa makini hizo ndabo gejofa sankule karijaliwa hata karatasi karijaliwa hata karatasi usiku 14 na hapo tuambia tena ngabo wandu mabani hambaba haho ngabo wabani hamza haho wao yabo jana lijauno jarwana ministre de transport rimone ya rangalie haritawa lelo haritawa mimi ni zambao sur le secrétariat 3 fois wamba karnikele dina lao narjo upana dans l'après-midi hata jonde lelo kajani para nyezi Mungu na mlivendo basi sisi kartivano kartuyenga Mungu SG mwananyasi mumali SG wahahe yende yarirenga yaripara yaruzisa za habari za hatu unaelewa anamwambia yabu yu hatwari wakati upepo ujiro wa helinu ukayangalinda maandamano lelo ngaba linda maandamano maudu waziri wa misafara ya undeo tengo la helinu yakeka maîtriser situation yo aibu aslama zisita ndabo shiuji kililahi unaelewa ngarieshuki gwanzima basi unaelewa sisi ngarimwambia au nisikatenga mtu ukaza kasketi ya blue juzi ya kuzingulia amina majito mtumwambia ni kama mina majito wale ndio mtudamba basi singarenga mtu sikatenga mtu majito hayo na sadia wandu rikawishiliana nao wa bahara rishiliana nao sisi katika kauliza kazini ndio huja Assalamu alaikum. Ndugu yangu tusikiliza bana ndio ndio na maamina na ngoma normal shika. Tina Mungu kwa problemi. Sasa polisi hapo. Zaleji kwa polisi haka. Ile tina lijua pia kwa problemi. Simkini mwanangu ndio mshiri daula ngro za kweli sasa. Kabati mchongo wa buni mshikimiti hapo. Sasa Tanzania wambie ukaya daula ukaya hama watua yotishe ukaya lefuvulambilo alma privatisation wanamo jimlifu hema komore wanone nationalite za shikomori ande mahalo ni odenge Marekani kushindani Rome na nefasa fanonio balari pour show ukaya privatisation ya kufanywa wale daula 5 millions de dollars ay 5 millions ma pesa shikomori yo ça va pas amiga mwanzo mwambie ni ukaya wala wamba kanoshinda kujofanya nini basi mimi ndamjofanya nini ekani daula wakubali ndamjoramburse mapesa hao walikuwa wazi wa license na wakomeri na DC ndamjoramburse mapesa hao no wandu waloa haya ya wala ebenen wazulo wala ne Sudafrika lo wala ne Mursi lo wala wendezao ndengene shirika na memrundwa jini wanaswarabu wanaswarabu zona sio zinjishia Sudafrika umarabu mimi sijua mwambie wewe Benenwazi wa marabu wana mazina hao Benenwazi uzopei sasa nyazi lobana Christine wa marabu wa Kenya
Msume nuwayo, sama mbele wakala, watu bila kwa rasul. Ye daula na wafanye devi, ya hema pesa wari. Kamishia, enti ambayo aeroport ambayo ni kwa wandu wale yabo, ngabo ma Sud-Africain, ngabo wa Kenya, ngabo wa Benin, kama tisi mwarabu bali. Tuko nda ndu malabe, bayana tabondu enda Dubai kamtura muwa uka Dubai, hajokane za aeroport zila zontipi ya jia ya hule aeroport ya Komori. Au Emirati yake kashindi ya itambata pia yake karengeza pala. Uifati huenda arenge mafia ajabu no ili ya to wandu wa muhazini ya dorengeze mali za kaunti ya basi. Shabala walaiko wapara rumama nifukwa na huja. Bakibo fati ushaunlibe mnaria li untowe hazini basi. Kabasi mndu yolo kana ibanga mtola hazini zabali. Zabali mtola hazini. Ezu muhadisi da wana dawa. Abange watukufu tsikanza jenu mabiani bani ya ukana nyima journalisti nyinyi. Ekenga mjoni shilia na mbezara kamlatewa na telefoni hanyu wao mjuwe mwede masome hazi bayu hazi kwa usoma. Sinon ujoja abo banda do waliyo wenza shonga waliyo wao ujoba la telefoni ajangu tojo twa pendeza ba journalisti wenda asomo hazi ya asomo urongo shanyi wandu mdo yabo wanumtsifirikana ngamdugo ngamba dabari ngamjanga mkuhotse ngorongo ka journalisti kadha. Wanwandu watai hanantia monsieur les journalistes nyonti pia mkabo mone ushenzi wa jiri bala engetsinde shen libro wa jabo mbabi na karimu abili sibas kaja judwa tanogo nabonga nyabo nyonti pi monti nyinyi mkamona zetabu zilio kamtu filme maonesa eze la pitale namna rwafa kamtu filme umuhazini kamtu filme zetabu zilio zonti pi shari nyanzampa mpararo ma conference mni kwa zili bili alafu ekemjua mbargo ya ukana je demandais à nous que opposant d'abord mlo wanafiki wajokana ni comme libo ni ho shadi comme japaro ni sura même opposant wa na rabo tibure et comme japaro bazali na rabo haufati huo twambia ndo rabo hau belu au chao et c'est promesse mtu kozini comme japaro subiti mwambia shadi solo jamwe nyema opposant ba inga wando za shonga ba banugara mbwao unafiki no umezi no bamu mlo nuonyo na toto nyini kwa helelo kama kwa sawa balenge batapa cha wandu wenji bale manifugi kwa baki watu cha wabeze wafanye zile wajoda za watu jobewa banukutinda si wadogo filme ilo ule mengwaone chabale bana wakaubeza waje dabo watu wa ukana nduka chacha halafu echa nabo masivo masijwe mana matu ubale mento konga mtuko na moroni mwajuhanyo tipi ya mweda mwado filme mon sokana ele jeshi libanisi hunizo tipi ele jeshi italino urteka ijokiri kamdu yambe kan ewe ngu julizo andu walo wanuga sina wandu moroni ngasina wandu ihopi ya komori asina mami chibo urutega kapati uono leora mbanga nzori ju attention zile razino de jeshi disalibaya na mkomori wa imru boko bainge hamba biramro nino de wale maele ta labala au biramro nino de arumo kumbi ula hajobira yave pia ya tuni eno de ale maele ya zile le jadiko hawi amba ngolo o arumo e 10e etage yo jivuli sia bo ngwembi mbili no wende arumo kumbi baingu jo amba gena nani danguke ende ya hafe shabu jamba sabuti jo kombini jabare dado disem na hitwa acha jajusi shanobe za mradi za ukaya ishele mwana ha amana hanyo ezo mbrunda dizo na mabia mbrunda ta hinyanza mbe ya keniyo ngezi jolo obe ya eze pare gamto firo ya bo hata gamjoro enda modele hawa mesira nyino o wana hanyulo atata hanyulo bebe hanyo ke komporta oko kamtonza mrevolt wa sangwa hulu etingendo na banga nyina parti nyoti pi bana mtoto sa ro pare nit on wasabala wala ranzijana ngamya mahadisi daminao on wasabala wala ranzijana tikana mahadisi daminao namna nezenugo zirwachi za kobdizi fanyishi abunge abatikana mwambie libani yokana ngizingukana umwere yani mwana damu raili kamjashanjeze twabiano umezi no dalili funo unafiki abo abahango jola nene mdoenda masheni ngam imaginao mimrundo aruma bahanu ni onao rikaza manifulelo mwenza shonga hede hamba maudu harudi kusiso fe indwaji ya uka manifunga tuka ukale le 1er octobre ngabo wanaidamu umesilamu yabo waoneze ngo izuka tomba bomzi ha shaba ngoda ngani watu banu wandu abe manifulelo baongo tomba de mercredi urudi lelo tena ngodo wa dubise harumwele bangwe udubise ya uka manifunga tuka uka tainu bo ule menguni indiyo ya idubisa ya uka manifunga tuka uka le 1er tainu banu na mmonendo hari une grève a grande tayo nga mmonao bo sauti ya Komori nga mmonao wa indola mru
halafu na mwenendo bakinto capture bona una ha bandamba maudu batasi wengu tuambale mfumtsanu harudile lobo masihu ngwamba de le 1er octobre ngwisiso tsainu na mimi mwone bobo wa Komori arusukana masiwa do wafanya o balangwa tuyadanganya hatu ti capture banu tsainu haruma watwania bangwela ambao ma watwania wallahi tsalinu wenda de yaisisa bangwela ambao ma watwania na mwone wenda de yaisisa harumele bangwelino wenda de yaisisa harumele bangwe bo wa Komori na mwone ele bangwe shele kemdeme watwania wa Komori wenju harumele bangwe hilo ngamona watwania ilo dele bangwe na ka capture banu be transférer wabo wa Komori tsoi wida ida ka uzibe happy tsaiso habe hazinu na ino amona ti capture wallahi landim apogo jojua mno mimi kama amini no autukuza iyo tolo nwani swafuru washide autukuza ti Mwenyezi Mungu ikaya ngutukuzwa wadalilisha shabana mana lo chawe de prefero hang ha prefere wa ngaba ngotuka ujawa ngariye mndu mnafiki ulo la pizza wandwa jomba wanafiki. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Kutsamba bomze banu mabangwa mbana wazima bana banu mabunjilo atunda ami barua ni metra mamudu dawe abasa onambua ashaja ha ila mndu chiwa doka na we mnafiki subituma bi na mnaodo katso be de msimba odea kiki odea subituma bi ba shaka kwa todo kwa bas Salimu alia mirazo Salimu amwambia nizoka mikiro donga mana nyomare bora mikiro bas tabi kamdu kwa armahindi azala jola wacho mboha voti wanatika hambaga mwedo mazime zembi mazire dalo nefu maparwa Komori wasiha matuheda manutika hambaga mwedo mazime zembi zaheno nefu ne zahe voti za birazila yabo wa Komori wabangwa nzoda ula haki waono kabati ya subuti ya mwambia ukana bomze ha shabani ngoli dangani bano wabade mfumu ne de 30 ngo twamba de mfumu tanu wa rumwesheni ya fatihu akaba Facebook yote mwambia nisha yuwa jigara nao twambia lukana inu Facebook fatihu inti Facebook FM inu Facebook fatihu twambia nizo mharai wanrupia wambele lo bahengu twamba maudu halafu emasi ya jana ngurudia tie ziro jambe le 10 ile batuka kwa grefu ayongo noje mimi namna wana ewe ticheze mzuri na wapia waambio kwa bomze wanozo ngokuzo zirono zinumba hazambani mwetano wabashari zinumba hazizitugome wallah zinumba wakama ngwalo zao shakabati ona sokana e maisha ngayo matiro opposition wala mwandu shabwandu atuja wala zembio pia sabuta obo de ziro wa weche sabuta wa ntorongo zindri zamba ya ukakwana uja e banu do bibo monsieur le maire e kango vumbu azali wa ukama vallahi wa o fo khoma torro e kakutila mwamba ukana al-munqalibu wanto ngo sharabu ka we putist awamba dictator awamba mafiasha fo khoma tore jimwandiana uke ko opposition da inuke no kacha ngela be makaudi awambe peluka wango bango tukura ba rabatari ulo warifu wango yontike tuona na msubuti mwambia hizo namna hii mtoto kama nunu mwelewano sha wallahi utukanda chake journaliste kazali ala wanede asome hazinu mdatata ndambaringo jojata ngojo aumjwa kama mderera mo film mbaza nyikumbi ne papisa mama wada hazilo mijini hanga shawjo ni bala mikiro ewa mdu indwe usome ada nemno jene carte ya hene CVA au carte ya jobuli wayanji kam na unjio sali ni rant sali ninge tuka uyongo tuka unjia journalist ya soma ujue fasira msoma ujokana ikafanya ndabo ambe ndabo wafanya sinema ngujofungo wedo journalist shabani inuti ya de shambani aina nduge zero kopia kizo sabahalala timwambia nizo banu wentinge tweda kisabahalala sabahalala yemizinga manyu na ziberu na kinangananga kitiko mwa kinangananga shalo ewongo jiyo hazinu isom onse vijota antobango ngo watu wa journalist wanga una group yabo ya ma journalist ya ngwa stay hiyo abongo zabani ya je ya la pizi ya robese ya la pizi ya kaze mndunda bukabati usiku wa dolenga ndino kana ranzilo kuti journalist ema nakama wenza shonga wahe mahakama ongo ya wallahi billahi bese 90% ya majujua wala wedzipi wala wedi wamezi wa ibe mazamba nezembuzi nezembeza kayopia nezedabu weko si mahakama kwa Komori kabati ma journalist wenza shonga walua twanina na tiji la gazeti na tiji na wabi wa kabati paro na bana bana ma journalist wana mana waso jua wamba waso mungu afanywa haziwa dosi hao daone urtese bana bana tuparo na urtese bana walinde zinaba zilunga wazalibasi nga zaliba hezinu zilunge
Chaque bati quand on a ze filia ça imichi le journaliste son excellent wakase c'est pas et le bati sono ou somo indou ou somo fanya reportage ou somo rédaction c'est moi c'est yafikia na bande nti le chambrani ifu afulage iwolonge nukao ifu one mfu alafu mjemde monsieur le journaliste fanya chao ngabo mna ikintu tsayidunga idai kana yimkalatiza ikato ko bojo ujorongo haruma sane sata lyarege mndu mpango mwa abasa ngo atko kwa decryptage abasa inu kwa atko kwa alafu mna abutuwa yokata jero magali ngaboja ngabo udungo himada ina nono ngabo udungo himada ina mwanka waidi okaba bado ezila bokwezo kutojukwa dwa usamba baba engufanya misiyo bwa dhuri ata kanti ngula pizo wandu hauketudo mangalia na telefoni ngaboja abasa ngamjuka ureseve ngora 7 ama journaliste urudungo reseve lo urudungo reseve ya dele musiba soda utafanya director masabili sararu ya pare mdia jambe gumreseve sane ya bego kaza sasa ni jao vayola ichia no we ekitanga mbo myanya ndero kutikambekera kwa biatu koisi wewe isa siri choni kiu ebani ma journaliste wa luato ani ma journaliste wa urtese ebani wakoda kabati rabele no tay ngabo ukumbi uno ko ukumbi wisa wabo chawa comme anniversaire bida u journaliste su wa n'importance to ko zinzo tipi anga zibito aura nzika e mana majo kanga joka ufanya ndongo multipia kapati ya subiti amba ndongo kana wandu wangu partager unge mkinishi hao au manji wandu wanuma wauzisa aringa mfanya manifu na jaucha shane do wandu watuhenda kapati na libode na ndira ra terese izo mwambia nuko huko bato opposition hunu anu pia wandu nzandabo enda bo mwenzeze kweli azali na fati huna bedu wandu wenzeze kweli e bana zo tuzamba le 2016 atalelo ndakanyiwe nyiwe tira hana ho nyima laba tibure shengentie kana mndu mmeshucha desire janari hadisi abakucho abo akaulida ngombi ngodo yafungwa au ngodo yaone sekana kana ngusikitifu ngodo yafungwa ngodo yaone sekana ngusikitifu anafanya mradi wamba kana sikarja sijua mika mjo uchashani tina paro anja uchashani sile kama na kamjo ama mredi atoze ngoya nzu ya ile alafungwa po baridi ye ni dube mtidube ile opposition komori kamjo dubani kamjo fanya rassemblement kamjo ababa sangwa jo utawale jeiba ntuba mzo fanya interview sikarja sijua wala ndo bindo to piesh bali kamjo jua akaizo ko uzijua wombulo na hamu womdu ya tunte mimi tijua ukabangami ya dujala mapesa usiku achana tirudisi wa hoboa dujala mapesa pare mwanama ya nchi yema ya jelese gujo jonjia nongoza arumama titimi nani muuliliwa mfungiwa mboha voti mtolo mwazini alafundu kusubutiko edia subutia jambe mintu jondo bishamia mtoto bila mimi minja tuando bya kaza shamia mtoto huja yifasira wendi ego ni so mwana de nyiti amelewa ukaza aliwe ikati bantu haye ne wana emanazali ya loban da wana les kaseti zinu zambage zanzo zirisikini yengezirwania na ukanafa bofa bane problem ya de mala pizza kama tani das ni karuma bango na begari ngaranzo sison pare ni maudu mbia tiambe kana dosha o wasaji ambetitao manazali ya tsojo akayo basabakia andabo kana mimi mme shati kwa bijina bekana bwasa unika place ya bonjeterwa auto wa fepia ba bidiri abaseni mlabe kada enu joka nzala shibo tijoba na bale mndu mshia jeri mlo zerans yede atuba kiba nazali yede atuba kiba no abasa azali mabaye mwana ma gwanzo ya njiran kakejanti ya kamjo para mwana ma takumodi ujitekelezera abage yesi mkana umto weze tabu zanta ya fungue wandu sabwe jua awa wajora tiazali ne yafunga sambi wajora ni pashi kwa mama Jacques Chana na bandab tu dois voter haya umambani we maboju haya umambani we mabonyi baraka haya umambani we mabokiki haya umambani we mabomabatu akale mnatiti wale mbrega jaza
bien, tu vois, faut bon, il faut ça pour avoir qui de toto guro. Alors, pas du tout. Salamana, ya, salam tukumu. 2029, ya basa bomlona mlo mbaganywa na mtu fana roga gis. Samba mafiti samba ni mzee watu marehemu. Sasa mabecheki. Samba mafiti. Hii ndio maja maarufu. Imani lauze namna Kongo yonge jo kirunji yabasa. Amu parwa na kayo ketu kire hunu mana mamtuko. Kwa wawade wabere hasidoro mundu mdo achangwa jarange badala ya mniken. Kam tu soni sa tamba geste. Gena tofa ya bazaro mijini han au bana to mijini han nyifidia. Bane comportement moyen ni sainu o kam tushilo samoron. Ngami mijini han bo. Sina bom bango ko shino bom do la piste. E mijini han go. Pia kwa moroni gena mwone se mijini han kama ngo bwantu. Into jando bi hamba ngante de wa bila to do fitini wa ngo mdo bulo pia shabanu amba myamba. Quartier de via casa, quartier de via casa. Kam jaje tu ya de do mbulo na hamna do kata. Wandu wa iliwa meza kweli watu hawende. Desire daena abudashkati. Pesi muna hifadhi. Mshili mwana nyasi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allô, nam. Allô, nam. Na mshio mwanama mtukufu usiku wa leo rihadisi baada gonishio hau baada les audios rasitoa e mahakama yaranganyiha howiti des secrets za lawana baada basharia toweze siri zila zontipi ya telefoni yahe de famille azali ijimanao handuza azali ni hazali ya lola domdeje wa idarusi des audios no uchafu wa mishiha ni dawa iliyo baina ya takfini supa jihadi fakiri mdadabi na lukumani wazali mabaya pia yajiri ija bolero ya jaya kautoweze siri za saya belu ya jaya toweze siri za saya fasirabo belu nguremano na mbaye jena mnayaonesa woi bolero haka uremani wala idarusi ngure mufatihu ngono ngwa jempoze lukumani ngure motakfin ondo pia waranganyiha zinuke zapalo jira romanti e mahakama uono procureur ya usiwa ebo wakati wa ukali jueli so pareni gora mbezi habari zila ramagari fanyumba manifu eza chiribushini ra negocier da sina ndubonze shay sufiri renge mafoto isufiri one semna mouvement kwa ndungu wao ebo ndwa tukosa moroni ke jala zimwasi e ma journaliste keta kwa biwa nese ukana wandwa rumiza wala mo wandwa rambu shawada za pia lelo wana wajivuriza e manga ramba lelo mfumne le 30 ngutwamba maudu halafu jana bo masihu haruma bangwe la ho andu ambao wanaimba na hezendabo ambao watu ania e manga ngutwamba de mfumtanu harudi jana bo masihu hele hanzi ya ukana hasisikita sita inuti capture samba mwana uzimu wanungwa wanu pia waiwa no shaka bati ambati jao halafu lelo wala wonti pia wabale zembio bo wanabatumba mria siha kwa ta filme magari waonesa ukele jeshi teli lisomo libale ntia shangwa ndo bigwana tanu kwa jaja na uteha ngwa mangwa lo sawa ebanu wandu amada wangu wajuka hambaje ngambayo mikro ya hangu nibulie hula ili o wakomori waishie haku izo ambao maranzi mtukufu maranzi ya maranzi mtukufu
Endelea. Abushi endelea. Ababaya bakido wana tisha mimi mfano njovila de geste ya fanisia lelo ukaya bon zila mitiko zili na bo fahari tiko zili na parce que mimi timwambiani auga mwambio wewe parce que wede wajidone oro ukaya tanke ya opposition rekayo ya kweli rekayo ya ndabo oro kwa jachili le mwangawoi uparwa Abdalla Agwa kwa jambewa yenda nizibana za hanuwa bakari yuwa na mwana na yosi kamja paro ziona zibana zae checho karumazi salo jambo wasa wakotsa arumazi salo donc ekaya opposition hii eka vraiment kweli wana kweli kwa jao bau hawadua za Abdalla Agwa baka bo mndo wangu mvugua ye mission ya ukaya wana sionu pareni kena passe bon funifa donc et gestionnaire on a lelo déjà il a ça publié on va lelo le mercredi jao il a système ya kila baada wangu wengi wasabra bua abahu virodam meka baada ramba de 30 baya kazi mercredi ani repartager il est no ngozi nje shoga il a de namna yeye abaya rubiao rimwambiani ngabo watwelewa uelewa watwanza wa mbiwe abuka bati namna rwanda wanwa sopareli ekajuzi amba mtisi bawa wengo wana wa be Faransa jauja lelo ndo strategy ndo agenda hii amtsahoni babaswa nanti wanwa tiju kaya vanga menyondongo bada zikazi wa mardi ngona tsoma de mercredi walewa no donc ula umenya ndongo ya shiruluaz wanjoelewa ngujoelewa yotanzelewa kanoelewa si ononongo sasa ya zavili sasa wananyasi ramba ma journaliste awa jikaza ukawa ma journaliste bano sisi ngarelewa uka wanati ma journaliste parce que hata mba certificat kama tulonio bana chari tole keze shikomori bano wenji balongo nanzaya kama tizorenda warenya na telefoni balongo ngre ndiki watu wakubalia cheka ndo leo analyser za bilale lo ha nduko na wambikao wapusewa nezi msunjwandovi mwende ani wende waone zetsavu za opposition ani washanyishi utampu waonesa ukawa mtilo amini mtilo wa dunga zoni sana saba zilanga za tokunda zile zafanya sinema vanhu zalingwa dziwashazi ndabo jauja parce que unono ezikira bushini ma journaliste ukanocha wewe wambaya opposition umafiti wama jizo disability hamba mimi tikaudute enfin wanu wakozali abilisi shami njakana ka 100% kaya madame jouer double jeu jale lote yakisha kaya abilisi unamengoni mwani kwa na takomba wadosi ya ndongoshonga walewa parce que effectivement quand on débat on est mwana nyu wewe ngota bio ja désiré ngevala aja ekawa jo wandu wajo manifeste kwa jaja yabodi ukawu muzise masuala ya kijournaliste yabunga mfikiri yoje yabo maudu ebane shamkisani hindi ebane mana maso pare hindi fale mana maso banu hindi objectif ya nini nyima fede nyima jawu nyima sumba maji no journaliste balangoda ya wabi sa ewe kujaona emrahe ona ulonzwan yamba mtisi ayatima bien wana madam peala ngawa na sheni kwambe sheni ya mafiti yao babilis kweli wakati ufanya mnaanzi jibiwa sauti jo profiter abo unojua na jwe barangoni kwa mnadimi loto era sio jodo fale cinema ile urengesha ni abo udika mronjuani ndikao mandia omuma ya dosu mutemboka unotu va bien akabati tarabo yo shenivi yo journaliste a umbe bahir donc rioni andamane le journaliste mon honte wacha balangu atesha wazidangu atesha desire kwa mshanshi bala yabo jani amao mushia ola mafitu wa Facebook FM moto na tijene no bitiji gashi tiji petrol kwabo kona desire mo boka ewatira ya madami no ni journaliste wombrinde bo gashi journaliste wombrinde mo president
wa ministre wedu watiraia kutukoza ja Desire ba Desire mécanicien non aja Ah oui, oui. Kutu filme on disait ça là dimsha babo weraia ni ndikutera na wandu malambe wana lela le wani kwa 10,000 wadi wazize kabwika ubo ngazirema wenzi ekozo Desire ngene mbazi ya ngundwese kimini na 10,000 yani siku ngabo wende utula kwa Facebook family ni fatiru wadumu mligani washansheza hao zilo masula no menyeza nzazifanywa alafu wala mbufari kade namna ila na ushinda lisisa wandu parani parce que nisa jumsisa wahantu na journalist wandabo wahantiwa wanawakatiza sana walona makopa walona wangaje na wata strategy ngwaji ya kiswerie ya kibushini wasile ambesezi ke secret tujue namna wanachofanya kazi zike secret wandu wasile kandu wasile hapo wafanya hao watu handi sababu watu wandu namna ya kivu ya urumia wandu ndio wapombarde shekade namna ngo bofari kabati chukira apenge bone babi na chukana ele kalima wewe amange bidio rambe parce que vanu ngasina wandu na rejele tarehi ba wandu matomana mimi ngwatoto hamba izo tukanza wambe shamimi tikamengoni handrongo vanuti shedzo be magari yaone hajana yada yala tirenge mafoto ori beshe ukana na mone wanu waisa wa bloke ntia kwa twanza ni manifeste libe homa halani hadazimu ngoshili ezabili wakandongo zajo accompagner ba sha karna ujo subira ngeleze nusiza wanoma majournalisti wanu rilenti matomana wa siasa wanzo wajue wende wafitini au watu kananga kwa sihao na odo wa ulo wa watambia hao wango tukawambia kalima hivi wandu hamada ndoto mimi sile nazijua sikatujua organize kutazitu kanyina wanu wafungwa kanyina wanu wa ulo kanyina wanu wa tulo mazini kabati mwe kabati pale kabati ngozeda wanatsa wango tukotola mazini wa dumbia aro opposant una vision ufana amulio kwesi même opposant la vision mais va nous ils ont va nous aza la parce que quand on te mangoji wanizo nous silenga mama beorika watoto wakati wa juari shehali yocho kufanya zeno kwa program zeno kwa zae wa hojua mtatifu nema na bala sikabjazijua si uzuga direct accompagner shehali na bala kajari paramba nini rigungwa de police na mashaka ula nini alafu leo wa siasa udocha kwa mbokaya sikabjala kajala Desire ambabala ambati chao no tijisufu Mohamed bwana abirija ambata mnjo baenga boya ono metronam gatia surveti ma biro singa na ali kusana mafiti donc on va traiter wow on kama na opposa wamenya ozengweka izjula vimziri libere yao matraitre akababa na wasaho solution bahango kazi wapaswa matraitre la urejeyo pana ma journalist engeba kweli wana journalist wa kweli hawanzo wasomea zao bala kwa kabalo wajofilma ole majeshi wa wazingiza chamduka tuna bala mama jeshi na bala kwa mabavulu shawa jawa zingiza wazila na Desire basi uliokawa warudi ole mna movement ya watu wafanywe juisi imama ya kuno ndemano watu subutiwa ajesha warudi tena warudi wao na Sufuma Medbana wao na Metra Mahamud wao na wala wamenamtegeleba banu inundo za usuenti ebanu ganyira hubi neze partiza hanyu mwabo havoti bodi awanu ndizonga mwenda wa Malinde 2029 ikabidi ma journalist wanakuwa wanaona zitwa na uongo wabeze watengele kwa filme jeshi tena kana wanaona kwa jaja posio wafanya uleme vishawana le jeshi walonga na mlione shaka watafanya hata baroko ya nasibu kwa jafanya donc optimise ba comparable optimise na wata stratégie logique soit bien parce que Facebook FM inungo chani ndio somo je suis désolé pour oimana sur le Marseille olo ça wadunga wila kio somo olo eni sa ya wajutu na ndongo wajuju mbandongo wajuna fanye namna yomenya voilà ils ont des habari avec abo stratégie na itaba haraka parce que wabushino na kwa jakanti wa domba jao ila ndongo za rezo zifanywa technique wala tata wazisha na message wa watu wazubu
Juba on tamo na isi ya jaro kwa ya hause gouvernement pia de non toujours wa so parel. Wa so parel. Voilà, c'est comme ça qu'on doit libérer. J'attends il y a pas 10 000 de l'homme mitiraia et mes amis journalistes. Voilà, avec un wakati vraiment Maraba menji mtukufu sauti ya Komori bo waonesa ezahau fikra ngabo wananyasi wariparavanu kairiri warenge mwanama Amiri Madi nguparo Desire ba nguparo narimushilie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amando marhaba menji mwanama Desire ya ukanizo hamba ngawe mécanicien kabla ya uka mécanicien we mkomori ngoneze tabuzijiriyo oskwacha na rikana direct rambio wandu wala ngekarjana rambeze ngozila auri ndarambo wandu wakanza wa organize wafanye suivi vala wandu wanochikondo wa ofisi wandu wanengosola makajaziju wandu wakaulazimu waneseukana opposition wa decide haunga wandu wa decide wasihe wandu wanupia wadas ze Ortega wa upia eze komordini wadas ko wavuriza mbabi shaba langu vurizo hunu fei habulia mwenza shonga wala mlonzuani yalo amba mtisihe lelo wacha wadofura wado umba chao ko kwa jata publicité kwa jata filme majeshi ambe banzi mto biada civil comme ça on doit réclamer awo watengele ya shangwa jo sise wetezita ngo abantu waweche ewo noje ma journalist wanu ndongo zijiriyo eli mtu anzoiki amabala wala journalist wa BFM-TV wala journalist wa Jazeera shangwa jodo himano tseha na wo waona weze zijiriyo wajona izero mwambia alika opposition na ndo mafiti ebanu makauli yanu wajosu bitondo ambie yes ebanu aliwataniza baratoje ebanu orteseza baratoje ebanu anuma journalist wa banu ndo na telefoni jawo parce que ufanya ndongo au aéroport wishiyo kwezi ufanya ndongo au aéroport ufilme zijirio moroni ufilme ndo zinjibo ko wakomori waono na hizo nizo ifasiri ya utangazaji huo ndo publie ujulizo wanati alafu le lobo wana ndo watoto habari zembi wajangwa wanungo ute hano jibiwa ema opoza wakomori mwabo havoti maulidiwa mafungiwa elele ya sambi na opia watuko ulibazi kuduyabo engo ambioje dawena burashkati ikayao usiku ilamo ende lelo mja bamisa manyido ando memdo komori ngamushilio gusoma journaliste ngamushilio uhusu emadwa na wasiasa wale hivyo ambao wazao nani wanati eni mbasu kwamba njazijwa wanundu nda bahanu ya tulalike ukao kazindo za mpasi watu organize sindao ebo watu organize kwa super rwanda wa shambu mujua hime wa eche abege jao na kumwa bambo na mwedesa endelebo mwana mantu kufutezile maraba menji wa Komori wajuka ngwarudunga o maraba menji jitedi yao na washa maraba mzee wangu kao arungu waya baba kumbusho lo maraba menji ebonge ngam amini ukana karija lemewa au kaindensi ya atu wala karisina wakatenge uzima rejude kwajea maskiti fuma zero ikawa mdungu juu ya sutindu ya yambe lelo inu ngam amini ukana Komori aparwa hele danzi la hunde mwana Komori kaunda ngunda bala atavanu ya tabi hao amamini ya ukana lelo inu msuwa naike namu ya ukana lelo mdungu juu ya ukana Rawebu journalisti, rawebu mdu wa siasa, rawebu raia, kampaka uchojua ya mungu kaundo ya organize. Paske bano, lelo inu tsimpaka uchojua kane ya organize fari. Ye kaze rongonga zidun rifai, abona zidna rizirengo vanu Razundia, bravo. Amwele ukana ya webe marunda ya kabidiki ya parikani. Ikale lo yenu, mfano, ukana harumaze janibu za siasa, zinu. Ekanyi mazamana kamsuja ibakeje toka akhla bengeba la mkam mpua poandu ndai mwambio kana na mchosabu plasende pandatu da rabi wakana abawangu ono ya ukananga bondongo yabo na mchoenda besha mgenda mwende mwazitunde ni wakati wekaze ndongozi changanya mbese mde parisi mazamana shade lo inu kane lo mru ya mbukana katsuju wae mru kaundo ya organize na banu ngam kana maskiti fuma zero ya joka uweza ni mbesa joka banu kubiri harumagari uonongongo kutuzibesha mwanadamu wajua kana balance wa fei na rambe balance wa fei regulena mfumo alipangeze communication sisi wasangariza mbao ilo inova hai nuko mwajua za ngozi eva numpaka mchoka mwambe ukanga manzo mjuwe mbukondo ya organization ngozi amono ama ukaya yotsi sinjema
sha ngongwe kaundo za rengwa usiku wa lelo inu ngaliona hama vaviri ndongoza ukaya wangu wapulwa wajea ukana injei kwenye henemna inu aukana rango wakati kao azalia abili reconciliation ya bongo aminukana mrajele ukana hama wangu wapulwa wende wafanye namna ila iliva yo jambo kano wa Komori ukwatutsa ndongo za turnanti shawe ngwa jiri waone raisi kaundo ya liyo baata nga mwanawe marahia ikawa paro kwa tu jawajitamka na bane masketu kumazeo aukada lelo inu deshanda wala waripara banu lelo inu na rishwambokana wanu wambawa sana wende wambawa zilwa shaka watsata mru ya zilwa lejeshi likonziani gendarmerie konziani kawatsi manadamu ikawa mbudu ambazilwa unumuroni ulurakakalakaya wangea masketu fumaziro ndo kweli tusikitia halisi nando kaya lelo inu ndizo razamba urangujuzi yakana lelo inu sambinge shivani salaminge shivani bobosha kartujwa ngenda hubi ebanu lelo inu wana wahe parti juwa ngamsa homlinde mjuwe mbikaundo yamba ukana risebo plus independence rendera shemeze ukawanu sambi ya liyo haki mpaka mjuwe mru ala kule hali nsuno kana yode faida mpaka mjuwe mru Desire ngabo wanu wenji rado proposer namna sambia media tolo bainga bombramba abanazali ha donner instruction ya ukana eka azala komera na mto wa sambi izabariki wafo waidi banu bakawa muhimu na sambia banu wafupi ngebanu sambia toba ki karno par jobush amana han bas shakam tulele anahan kam tulele watatahan kam tulele baban de yeri waka buru kama tafanya shari shama kama yukweli shana ndo tukaenda mbio ya baki mahaminji halafu leo ndo ambao kwa tusi zada boda sababu ijua wakati na jana sambi ila sinema wadu kwanza wandu wale maelene letiwa za kujenda endea ile basa kama kana mtira fanya dala ndo machoshi na mwende moto wemtu lolo babu hawandu wajo traffic kabati wende shamtira kama wacha mtuna si sinema habeza ima journalisti waisheze ngo zinu za kufanywa watu ya kauzamba ne wasa yaenda yamba maudu yarudi yamba haride le premier tizone saya ego fikiri je ngo mada zinu no watangazaji wangu maskiti fumaziro kana aminu kana vandu mwengo ni mwele bayani ko urengana mina wekawa ni parisangaro wanusoma sala aukaya wohanze kebala zendrongo zihundrawo ye mwanansi zilazangu amiche hakika alafuna bo mi wakaushia mi mwambio kana ebanu nyinyi avokani ma journaliste ebanu nyitsi wana wako muri mkozawa mtukanaga wakozao rahanami shamba skiti fumaziro mwansimbi leo chodamo kana basima journaliste era mu journaliste ulovanu utoka banu babure hata urejoda honuto tonda majiwa hela utotonda bengu hala awa charger telefone kapatina awa charger telefone ide charger kapatina ngiyabo lelo imamdo ko jani lelo ino wakati mwanada mwatwambukana babizinza anyo shabano sima journaliste zendongozi la muzo na nziro za indamno ngongo kaungazi bibisao au kama no mimi tikafikiruka na wewe journalisti rango wakati amferi amanda ila ya paro wa Komori wende mruo yankuli ya witine shime ulese kana wa Komori na mje basi zinusa tusonsi pia au kama nule yino amwelewa ukaya bangu ya wananya si wanobala wajalelo walo watangazaji au amba watangazaji emana lelo na mule ulemba telefoni ya aloni yopareni dawe yatso hazini dabo yatsu soma hazi shenge hasomo hazi akaendazi nikadejo hado vila izungulia ya ni baba ya tsole sanongo chema nazila pia onokana yani yekomorire irengwa ni volume kabati zofanya harumayensi ndesha tsongeza kana kuona atahena mndu abahinu utwenda somo mbagari hajihungu haruma taxi dabo yakaka bati zorenda harumayensi abele mwana ma journalisti yatijamba kana ebanu ngamonao je halbanu ngamonao kamchono kamwe shuwe ekatse shuwa homswe da mina we hakika hakaba zetabu zandrema izode zetabu zurema mwananya si journalista amekana bravo de bando ngonzima ikanga mtabio musikiti ana ma journalist kao wa josu mutile lo yinu o jabala kwa te ma journalist keba na ma wali wali ojio shanga no hamabali tatseshu emindo komira yemkomori ni kozao nana ukagawe na maisha ekagara zura milaniza kweli ngawe na maisha memara hanao nga ngojula isho ulawe ya ukashongo hundo dako emwana si amiri madi nge bazimana si amiri woneza kado za jiri wandu wakahuzisa ewe ndo bya paro wandu wajebanu
mime ngoni handoko na kauzifanya baingo wanduko agenda shema gari ya zingi zana zila pia tizonesa comme komori katakubali ya uka ngutambiho Mwenyezi Mungu anamhaulia bahe parce que Mwenyezi Mungu anokana inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Halafu ngabo wandu ambao wabo havoti wa ulili wa ntinge ndo na ingo wanzu wa irume watawishi ya ukanga wanzu wa sihe hadu wangu ambokana ndio yafanya minja chua minja kwa chapa nije tunji wandu wa lopirizo ambao wanzu wafunguwe. Halafu lelo uone ma journalisti ri dole se ukanga ranzori fanye yamvisa jo fanye manifia lelo ngabo amba maudu no ili wamenya lelo warudi tena wao wanda katika kufanyiwa mudakata ebanu wanu maneno fardini mimi santabisha ukweli santabisha dawe yakana harumai hadisinu ya hadili wa mwana mkomo rukozo ya junge kwa place independance si para odo kweli ngama mbwese kweli maskitifu ya ntabisha ndoko wandu wa organize ngozinu riparana siwozisa ebanu mpanga plangai ebanu zendongo heli mazipanga ya ushinda mhunde magari hata baje wangu ezendongo zinu mzipanga wani rasile ya kana zendongo wazipanga kabati hata mbandongo hata jana kwa masiku sirunitsi wapara ndayi namna ni onawe movement amono hama kabana henda wandu bala no dezitulia baza ndongo pia abizi prepare alafu maskitifu maziro wandu wao msacho waona sido wandu ambao wa preparewa sido walipara njana hata mzima yabo yabo tsono kwa sikamba rabo rangu zize masiku nsingo umide nsingo para ili ni juwe ba conclusion alafu mtsonga zendongozi sazitimu zendongozi kamiliha tulilia bote zire alafu nende na kwenda nende na junde bala miche alakuli hali enda ba Mwenyezi Mungu amuti misizo babo mwe mananyasi amirim madinge andini batimanyasi sikanzana beukana Mwenyezi Mungu amba ukana la yastawi alqa'iduna min almu'minin ghayru ulil warar wal mujahidin fi sabilillah ubushe wanu yeti sawa banunga batwamba tishiaele jishenzila majamvigela ambao msofanya mambo mbele mjamika topala chao kutoka katawe huja place de l'indépendance mile na paro wantu mathalan ontojo mambiani tikanza ni fanye da mina wanwachi ezabili kutoka ka ngami faransa na telefone hangu woi hatongeza wenza shonga wanuko yala la jane magari na zinu zontipia bili kutuona ya uka wayungo tungozungulia taba sandaro yole telefone hangu basi kutwamba inge wanu ambao wabo havoti wa uliliwa dezahemu wanu abuesheni ekimiswiri ngabo mzaze yakane mwana hebala basi ako telefoni hata wahadisi hata jokupe telefoni hamba abuesheni awajhaini jai double facile ngutu double facile ngutu alafu wala mzaze wala yako telefoni ni haja basi wala kaujabe shebai hata joja bala emana hende akawangu to ujahunu ngutu ngala bala hunu mangala hunu wala mbibanu kutawindi banu kwa tuangala hindi hamba banura hawe jaja mama yangu anamba ukana wewe umuweshei wajhaini wewe ngaona double face ngaona nyisobidi hamba ngaona nyisobidi yabo pasira boyiti les longues ma opposant les longues wenda rumu majili sio kanti wala unaona wachahu ene ndubulu ruma bangwe ondo wafia no kangwa sawo pare ni lelo wayona mndu ya jamba maudu comme tu veux mama bekana bomzi bala anamba de mfumu nishaze mfumu sana harudi tena hakaza ukado le 10 1er octobre comme tu bekana bomzi banungu lida panya bana shawada zamba ya boda wanaye bahimye zingamba ukane kenga wana ndo amada wanu wa boma fitina ndabona unafiki mruwazia ikawa haraya mruwatawa wa idha ra'aita alladhina yakhuduna fi ayati llahi fa'aridu anhum hatta yakhudhu fi hadithin ghayr wa imma yunsiyannaka shaytan fala taqum ba'da dhikr ya bidiha wa qad nazzala alaykum fil kitab msisizi wa qur'an an idha sami'tum ayati llahi farbiha wastazu biha fala taqudu ma kama nozila Mwenyezi Mungu ajanizo na zila pia ni zitrahizo na unafiki no witi no mboito na pia mtusizia wanenizo mtume haba ekeumrano ndo mbi mtusizia havu au zambe au zilo utadisha shango tukakwana wana mdure ndo naye ndo ambaka mtambio shango baki
kabasi mtima bantu chotabania jambo kana bomze banu wa komori wamba leo do wanzo wasi dade mane leje shila si hada bola ju waneza ransenyinga ukaledo shema ngango wa bomau harudisena hanti ya ruza grupu ya havuriza fei za uka le 1er octobre gabo mafundi wabo wasomesa wana université ngasina meziti jisi itawana kwa tusoma shambu biro bavuni ya jetse na jambe risari yelo wana usikolelo ya ukabo tsora mba ucha kusena kumutsukuso na kusakse basi amushukuriyo bo desire ba wale habo wote sawa nawe dawena aburashkati ukaizo mahamba mzifana jabo kamili bondo kwa bana kaza la jaunge bahanu amjolege gari langu ne do aeroport ne do le tedi ne do msiri na tukanta swalize yule différenciation dasino wanazenda dingo no aheze nyiso kumena tane ne bia ikaza manifundu heda ya umi ujondo bia ikaza mi do ya paribas aina mbia ni para hunu pia alhamdulillah wa shukuru bonsoir mwa parti ya mafiti almoze parti za mafiti ni majindu ya azalika na ulawa tenda zila bolero ya hamba Allah bolero aba azalika na ulawa yeto kafati ukatishulore sheka wangu wa mtowe salamtuhum endelea mwanama mtukufu Amirim Madi Banga yabo ranzi hale ngojoni samihi wa rahomo shar kanzari shiye shuja e watwania watesire ba uongo abona urenda mwanama Amir ngamushidio. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tsikabali torme kwa WhatsApp. Zananinga mvole chengole yabo salamu wala uyonsi pia. Rani janjame maswala yao tikanzani profite ni rongoze manama desire manama mtukufu wa mbwana. Tikanza desire rambukana mana juzi tsende komori. Hanilaumu hanafishe bari njampara rasoma bareni. Parce que si jouan wala kawala onandrabu tukane kasende yabuga mnajisacrifier da mina désiré de manna sweda wale kasi jabo désiré sina utsare do pareni so wa ilir jisacrifier parce que mimi na mina we karsotare ke ma ministre karsotare ke ma président cha opposition do anzo wa rume yabon sele na jisacrifier no kona uja na wala wangu walio da una asali sina buga msamo opposition wala ngwa traiter au indirecteur da mina da una asali parce que c'est des Comori tizunguli ya siwone hene mna walone maisha hene mdogena ze business zae walone maisha bagari au pia ngwa ishi normali ngono wa Komori malaba yode mwana mtukufu desire ko ustei na supara na tutema lauliyo parce que tuchokana hapo garare mvuza bure yo pande utika zabo sikanda ndogoze mwana mtukufu desire esa sasa na fudifaritini swa Komori ngarubesha marahaba zimvuzao ne zichudi zao ngaro shukuri yao shaba mugajala kabahura mbushiwa nuwangu ulodaunao urambushiwa ne opposition ulodauniyo mimi solution na propose en tant que bwana Komori na rtwalia baha enamna rjoko ushida rifungue sambi parce que sambi da salami yonde tome nzima wanrojo ushida wasisonro mabareni chasi de opposition kawo joni shidia mwana mtukufu difardin na rtwali rijuwe namna je renge question sambi remettez en face à remettez sur table on doit on joshinda ya siso wa Komoro babarani izokoli ngareli wa ukanem Komori gemziru parce que yem Komori ulio baha katisa wane mbushi katisa wane msedenkali parce que raka tujua changement isho nzili madarzi ubamu manemane akakofanya apeli la kofanywa ya onde maisha ya Komori ya ondo fikiri ya Komori ulio nongoni Komori katushida ya jijulia zetabu za hayo yabona ragalie plein wa China chartile opposition juona so anti-bali on a tout wata na so anti-bali parce que et comme hawa critique on a bala mbugo wa yengo nonga juwa ukana juwe kan wanza wa jushida fugo sambi Bravo fundi faridin kuono kana juwa ngoma capable ya urenise 80,000 personnes hasta yo stade ya Missouri rabo kweli namna ile ngoma capable wa urenise 80,000 personnes kwa sima capable s'enrichir le mabareni ya bogarele wao tokumjua na tsoansibali eza saya tena ngamlaumu makalima ya Abilisi tena ngamyalaumu parce que Abilisi kajakaya bayroba professionnel vanu journaliste ngebiduke professionnel ujue makalima yambao mwana Abilisi ngebidia jokana wao warungwa hudunga ngwa ushili yao yaboga makalima bokogo jo yabanga kajonti vise leo ke jabidi ujebala ombe makalima mada yala ukana opposition masubwa mazi ngamlaumu makalima yala si makalima yalingana na journaliste ombo Abilisi na aboge bidiu ekakoliwe journaliste okola Abilisi murongozo balukidani hao sawa Komori soma
sendo kwa hamba basi la kazalingana na shabo mara zibo mana mamtukufu ngware ndendo boko zingamina ntiwa ngamtuma byanu kabo abili ebana odwanika wala mwenza shonga wala ulonzwani kamtaka unishikili wanyika nyina retari yinji le pakamtotata unaitotira bwa yoka engewe kufanyo hazi kimari kidin yaishia mndu abenti atungiye ndo ya fete ya ina usikufati ngo twenda eringa entreprise ye janizo bantu ngako kapatabu nini domdo igo sisi ngasindro kasina entreprise afafo na kaka ikabida mbe bomse tijaba ngo twamba mnyanya hapo una journalist eze mzuri eze tijitoni eze mpia angalia mndu yamba journalist akanatita no kutwamba akatumwambia bomse tija awakanata kabatuma mbekana tija ngobocha na balango twamba tobia bino bla pizza wandu sinu kazu za tojwaba kitatandalia wanasha wapashia wankebeza telefoni ndojwa simorona chamba journalist bo shawallah e comportement mdonio wede zile dutelende filme pare amenye haya filme kaka botabwana ya filme na pitadi ya filme ze shema journalist opia wewe ngatu para ebo no amba ndo asia sawa amba kwanze ziwatu go para lipe mapesa jaja fazoli de bien tuka azinzi kauza ndo ranchi hali ego tuo bo amirima wallah hata wallah et kera tout ça plus si azuma jana mane 2 millions na baka ndo zibe hapo ndo so pareni wale mbaye tunaishi wallah hata wallah la antim sambazi sangi zo malakata alafu ndo kutia fanya robo wadas endo tukamba kwa kabona kako moribo fari futi fari dinu unaambia ukanacha wabangu wanrabu ngosheleyo naam kwa balango anzao ishara zangalia balango eleweza kanza samba balango anzao bikana sabuta wanwa cha kwa tucha wariona ebano ke mchahun busuma mitbana abu mahamud ubondani ke mchahun yote pia nyire mkomja kulita uside ko jari mtahani rirengeza ebano watu wacha yumto wasaide ngeka nyina ndoko emtoka ulida ukaba do siku amiri madine groupe ya hewa sakomo ndo tuko mtawele wa hadisi shakamja organize ukema chef yangu tuko uja uyola la hunu uyo koma jilisi ni obiraja wenyu bahigyo chao ma prepareze kuma urinke mnaria ni bari sare prepare changa manzo chef vya ulo pari mahashiwi ya jiambe na mchele bangara nzo fanya chao yani tiene kabunda za yani timba shi extra kanyo ndo nafik shakamja zo mbireza kweli kanjazo mbireza kweli tuta parti sinema dangaringa mura wao na 2016 mtobo havoti mtele chama ba chao ezile zile vizuri mwana ni wende mkati na nyanga msingani yao cafe na tele nene mbona basi kana wewe azalina bakida eno wananefana kwa ndula azalina bakimteleza whatsapp baki hapo watahan watu wanadamu ukawa ndio kana ndiko kufanya kwa mada sila mwisho magari ya chahula omijini han hala mwana ni 2029 wallahi katika iro wajibeni wa wangara azalina nani na bokana tsabanti na woni ko mono atan Jennifer chet ko mbra bobe ko mono ndo kam tiani bo ko mo papa shi wo be do na msaidi wala ila de mana msaidi adu ngorongo na mna ila de mana wala msaidi ya watunchi hawaangalia pia daina be lu atoka wantiwa ndo walona uso walona dingo tibure marhaba mchibo amiribale lo kusubiti wonesa abenge abo ezabilisi ya zamba izati mwambia nikasina tiza wasabanuka engewe imru ufanywe hazia we imru toda wala atomba kuna urenga tena samba mblock basi haba ndiro hani sola mwenza shonga ulonzwani ya dungo usamba ya bili sile salam tukum aswani njokana no wala germezi gufario izati mwambia wallahi katika ili nono ya la mwajibenwa bata ya bajibenwa eto rana wanwa banga udaji babo makarima mada yala barjo wona حول ولا قوة إلا بالله حول ولا قوة إلا بالله paro ndada biswali hii fundi komboba ya mu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum salam. Se utubiasha ikaula zimusi uhamale lo urongo mbavi eka kartu déranger ya ukangasina randi 2016 yambwa fahami ahunruha tolo uja 2019 wala wa ulo wa Mahamudu Aboha uja 2021 nzwani wabangwa jo renge turu yao ngwajo fubu wa mraba ngwajo mrama ngwajo hawa wani kawati za fanyishia 2024 wando ulo wa fu wando soma bareni kabati jao fahadi ha ulo wa muslimu ha ulo wa wando pia ulo wa lelo rijari prepare banga wandonji waona uka wazungu wanu wadumizi wa harume Afrika ikaula zimuike
ya baki de usiaingie na hiyo ilifanye waelewa ya uka azali hawapashe hawapata aibu hafanya ndongo mbizi nji ngabo utungu waelewa ya uka utungu wanti abo haina mdio tonjieze magaze hapaswe za zitwa ndo na hizo pia waelewa ya uka haina zirundao asibabu miongoni mwao riadi sida sina ori waone sikanga mdodona inga mjoda hasa ranga joma na nani rione santi ziraji walikubali ya prepare ndongo za ukanalifanya njakanza ni benuo wantu danda c'est la première fois romanti mahakama yaranganyiha famille iruma waranganyiha ma conseil wazingiza ezi watoweze sekre pia famille yatoweze sekre wareni hawawade ile jeshi la tambadia na hizo pia alafu leo likata mna roho ya kaulazimu madabaya hivi haina musamba wendo bido lamba na mbako michini hanyugo kenyiti fidi haina roho boko mjini wakeka mtu samoroni roalo moroni rao pia wada za wasiwa ya juha ya siha de manasho wangu la mohorola ni manasho wangu desire ma journalisti waone zijirio kwa tu filme waone zitabwa majine za jadi shane lobo waona watwenda wandu wabali zembio waja watu ngola pize opposition izeni wayani ma chaque jambi wala kana amadiba ni nyonga mdodona hii awonda mimi banana siku mtu utaza emergence jeune en emploi le renouveau na jauja kapati ngo zenda ho ezo ko izo mtukufu wandu maudu wambaga lelo likaze manifia hatu lelo sha emwanga hamba maudu harudi hasisikirita si haruma bangwe dilo haruma zerezo yabo likoparo mawatwania ilo de la doka front commun abasange liparo mawatwania lishaje wale zini halafu hati ya ukama udu olio ya leo harudi habe hakirita si za saa tena uka de le 1er octobre mafundi ambao wasoma wajao jana wanambale au mafundi wasoma sa universite wende warumi wanifati wajambe kana risari elewana jemazofera wasuka na masiwa yabo wanujioni ngarjo chari hundre wandu wambe wanuma journalist kwa twende wambe kana magarita nyu isabari ziratijana bo masivu na muone esirikali ngwa wahara o wanati watijitamke zinuti lokosa lazim shamba jambe izeri mabiani alwa pa mati na jao ujamba kalima hindi tomena wasia sa ujamba kalima hindi wenye wafungwa ujamba kalima hindi la hawa nati wakumu ujamba kalima hindi la hawa ba manuma journalist wanu ujamba kalima hindi la hatu sisi ramanga gozo ni wandu siri no maiduri lirundo majirino tafadhali mtukufu mdada biswalihi papa chenko wala mumji mtukufu wangole emanama amedisa ngebanu fundi wangu kombo penali ngwa yako ngojojo jitekeleza bangwa fikirio ukana sitwe la zerlale ja desire ja sauti ya Komori tafadhali mtukufu uoneseze fikira za hapa marhaba mbenji besho amaleli wazita mkahunzubia ka bando na lawazini ngaminzirani shake na utsongeza nike tijujitekeleza besho makalima mashashi no cha mwana mafaridi ne handaninga mkubaliwi lazima aminukensi ya hatu keti kaiti na walimu wasoma ngabo wandu wajorungwa chifaransa wajorungwa kiarabu wajorungwa shankabati wanadamu ikao wasomo hamadezenti waelewao ifasiri yanti au waelewao ifasiri yazo manawati hakika ukaya engeze ngozo zendo mkinishokenti ya hatu jiona wandu wasoma wafikiria wensi yenu kadhalika wenda ukaya emaudu ya haungwa nzeti ya hatu wa iume basi kamemu bangabo walonda nishanga bunyenye mlobo nze ngoli mwaza nogweka wo wizo ngazili tabishao sisi la tuso marilo odi la kalazimurika odingoni mwanyu ni masoma sisi ngasikairia nani hakuni wakati mwaja mwambanga mwanzao di erobanga bo misafara nga mwanzao senki eroba garizito kayonde yonde ndine ya hatu cha ndugu joka hele waje mwanama faridini haruma wana mengo mitsani wahe Komori ikao maudu wonjo kama director ya kama waziri wa kama rais hazingine mifanyao wonzemniyo balo demokrasi majojobuje mwende heni bahanu mazo mwende maonese mwende mafanye mikataba mwende maonese mihima mijire mawenzi ya hanyu tena mna dunia ya tsambali yaba haina peingu itingo hanza ibonese ukayone peingu yabo stadiriza nzia ngizo ikele we Faransa kwa tuona le shawiri lahe Komori badinga monti sawa le Faransa wajona le shawiri lahe Komori bravo wajona ukaya
Hizo ndizo ntiziro d'ailleurs wazifanya. Hizo ndizo ntiziro wazifanya. Bravo ngondo endele. Wajona leshawirilahe Komori chale wonga mlaumu wa lokomori wale harumwe baki ya sardine leo mjini kanafasi nyi mdogo mchodofanya sharia baneka siri janga likofanya ngado ezino ndini mtoka uja mwana mafari zino ndini mpango wa uruma ndi mtoka huja ngaliko tsoba banye dunia yoke no kiraze nacho chewa Naam. Komorini juhari huru karichwana ndalirensi yoke na shaka abundi yabo mimi wana mafaridini banuze no ngozi lo Komori risali wono rangujana hatale urono kawa Komoringo wahara wa Komoringo makorompi wa Komori wa Komoringo nanzaya wa Komoringo arawo yehufa ngwaonao ngwaoneso tabu abo sisi lohunu zakaula dinu hakika rilengeze ngozi no hakwelaka ntu amini mwana mafari enge peyi sawa ni Faransa waona vijana madiplome wahuda kumena watano waroha delegation heko moroba ne Komorini babaseni kijuna unule meguka Komorini esho halam na fulani wenda ntiyo haukawa delegation ya Komori wenda haru mwetiyo kamemu ekakwa jonda rais wachojonga waziri ekakwa jonda waziri wachojonga zamana fulani conseiller mo presidency au ani wajua waonese emihima ya hao yetiyo enjuru wajanda wao ika wanuma zamana wa maudu wa Komori lazima hadi sisi nao sha ba ahinyi sihanani maka rijaso rahna nyima maudu ngani jini katoma ya nyuka mjoka nda marumenti bahanu imaudu sha ala asafingaro nao kaya mwendele nge maudu nge juwa silivalera na banu mimi hizo ni wanao mwana mafaridini no bahanu yansi hatu ya wasili ne kamarakani okaka na toma kanyena mtu hafanya sio na daftari mimi ngamjo harumwe mijinga mjofanjau mimi ngamjofanjau wawada zaliwambia ukana na mtoto haina parti wanu au haina shefu wanu yatujitekeleza mbabishi zungu waondoji wadorishidi metra larifu nguna mlibenro enti ya rungu wababi ya para mbabi shoduga opi ya basama nwadu haziwala bado nwadu haziwala kwa na udawara ora nyika mna uruma mwana mafaridini naam metra larifu unakabla dunia ya leader wahanu ni wanamaso mamlo harumenti ino hindi esa ngujulo harumwe Afriki ekale wakatujula harumwe ropisha ngujulo harumwe Afriki nso aminu kaya metre larifu yetaha raisi wa Senegal yetaha raisi wa Mali yetaha raisi wa mahala fulani ukaya ngamina ujumbe ulanzori uwashikomori lanzori je ofisieli hasiba bude minima yensi yatu kazajo mkinishia kazajo ambazo kirele ojo seito jone sambabi en samba François au yone samba Fonso na hoa na Wakomori wasoma abuga mimi esaba kishaindi kamkara dima ishilia no mwana mafahari mwakubaliana makansi bazima mwaonale shawiri bale shawiri ngilo sha ibakisha otojunda wanakume na watano madiplome wahensi ya hatu wakubalukensi ya hatu ngekozao wakubalukale shawirinda lino wajue waro haukaya msuami nukova hane Rusiliyo msuami nukova hane Marekani liyo msuami nukova hane Ireliyo msuami zeti hizo mwewasili nzima yabo karijajwa unia au nzindwa jine lizijuao mwana mafaridini uziswa suala banu ni mrulo banu ka mtukufu mdada Biswali Papachenko parti ya haho mlona wandu wafungwa mabo havoti za timizinda runne wastondi hata ivenye gabala aonese shedumbio aonese okeza ngogeze ndo na ujambaje ilo swala lanzi kwa bantu arumeze komanta manama amjoli jibule swala hilo akabanu manama faridini kweli mi parti jua shikawe lo angalia wewe unjua awe manama mrajine unjua ngamjua ukaya mitingolo na fuswa toka uyoti harume parti jua kami mimi mru ikawe fuswa ya hangu mimi ngamjitekeleza msojo hanze parti jua jabo kwa wadu waishia juzirika la bunjilio
la heparti jua Faransa wanu waishie heli na laumu ya bironku ya heparti jua ya ukama haminane ya raisi wa heparti jua ya guverneur wa heparti jua mahaminane ya kamili imazamana wa heparti jua watona usiku waparo wa komorukaya na lisansi ya nirinde ili sambi eka mdukatsu hini heshi ya juzi harumwe kutuba yangu kuna zitekeleza abagabo mimi wono pande mimi ndio pande mimi ndio mtu ambaye kaima zamana wa hele jua na mjue sei nsile fursa ya ushindana pino wa jua bali tirongowa shanga mjone sezi ni wazao na mjone sezo na juhaza jamoko ekazi jazamari ngamjoto wembani mtoka niyo mjoshinda nobo raze nongozo difanyishie chami minga mzambo yonde fursa ya hangu ngamzambo ekawabu wale bujelo rakanilo juzisa mdi wajua hishile hutuba ya hangu ajishile ukati rongo ukagela dimuo baruani uzie ikenda hilingo hii ekakuti namna ya mtu alifanya libere raisi watu au libere sia ubulieze kwa malezo zile kwa limbo chinde haukaharu mama haminaneka le jua wahenga wa sekretari wa haloratu parona ba movement toka wote wa hele jua wambana akati na maana bakishano sekretari general wa party izo mimiti zamba manama fahari abonge yabo msuami no kaba njajibu le swala lahe manama ya luzisa iwaki hai ya luzisa shami rania wa hele jua mimgo wa mjua hamba ukaya rungu fulani gazinta abishao shami timru wa decision manama mtukufu maraba menji o andua ishia manama ya luzisa bahia bo mimi manama mtukufu nga mjohangaria nambe ukana vanu opposition kwa hamazali sha opposition ya Komori nyoma dhamana mdor mweze partizim abonga mchorenga tinda parti jua wa oche jua mboha votizinji mfungwa msampanyi IPDC de namna hiyo RDC de namna hiyo gebanu mchozi ngare namna hiyo eoni barka ngotoba ke hata kutoshido roha bonje wa watando wa mpasha itwa no de mu mwana mafaridi o aju bali ngambaki wa ndeni namshanje banje wandu bele garike tuenda na mrohe ezo dama namlonizo banje wandu rangalizo tofanyike kwa tafanya mmatowe endelea hapo pacha kaptani tekeleza swala zima yabo kabanu opposition ya Komori ngiba hamambo mzademui aukangabo mru ya kaya za mwana mshaka naye hata baheni mru miaja ya msangu chama ndo na kutulole mwana hangu bajana embuzi yawe ile omda wa hangu wala haja hai riparo wanganabo bangweni wala haja hai riparo sisa hate mwana msolare ndi hama mengo mitanu rai jalolo basi hizo ndio za ndo opposition ya Komori aukaya mintu tanganya we na mina we baba la jano fanjao amintu tanganya mina we baba la jana bantu hamin amintu tanganya mina we baba la ukafula ni jana amintu tanganya mina we ani hamamdu mzade mui utisiro wono utiwono uviloye tarum yabo umisoya utavela umisoya yoko ngumbe ya mlola yoto fa mtsumba hizo ndezilo nene maupolza Komori amintu hanza baba la liparo wangana juzi amintu hanza bara zinda nene baba la we uti wambare amintu hanza bokiki baba lo kazali kuua amintu hanza bofulani ba amintu ani tabiambi za kisunu za kisunu bobo tabia za kisunu tabia hilo ne opposite kama yabagari joina dahu yabanu sum pove andu balo awenza bali natokanza niongeze mwanama mtukufu Faridini walio ndenge maraba menji mtukufu abo sisi anakatirizo kama ngoza siasa banu ifo rivumwe jua rivumwe IPDC rivumwe ze parti nkuza hanyuzinu na nyima lideri na mkera dilingo si bo mtukufu mwenye baraka bo mtukufu mama dubo mtukufu baruani na mkeradi mreti se wandraji kwa noto ja wakajao na bango wanzo wanjieza ngo baka mmonesa ukakamtushinda wana na azali kamna ushindo wana na fatihu na mreti wandraji warengeze dhamana haude za hawa kamtuta hasambia lawe ya milani za kweli kabati wantu sambia lawe atajaba dovumulo na wanu kama tusambia fungulwa rifanya mahakama ya kweli ya hukumu kafanya beti ziare jei ya fungwa ukweli
Mamadu asana mali mwenye baraka kipia kamjuhu kumlwa ezekiri haina mtafanya idini yabo ngujota kumlwa yangali wodo pande ba papa chanko ambazi la bahimi nga mambo benzima kwa kama na mmea kanzalo le mwana mshaka ujiwa na Swafi Egypt aina kati ya $100 mbaba ngutu harai haina kati ya $100 mbaba ngutu harai atakadu mfukar bahe kadu misaba winga tukaurura bana nashkuru ni mleze bahiba ya mloza mwana mmeula oneswa maondo hata bahe damba minja ona mru duniani akauna zama mbaba tikada baba na kaudore je kadu za saya mbaba hola de mnda kauni Julia ya kaungozwa ni miaka uni sikini ya shami tikada bahiba ngo bozuki wangu muikoni na kwambani Mwenyezi Mungu namhifadhia mlivendo parabia mda bofaha il devait déjà autant de wetili inu peuple avec kamba dingo bo wanumbuka wakauseni mbuka wakadingo dinanga msiwono wasaya haba hinchi vanu ekeri vumbo ze partizinu ganzo mieleweza habu watukufu manajo vumbo wa parti le lobo na bagari fanyo rongo vanu kabo wantu walimaji walozi wana kabandu wako hata uvoti kwa japaro voti amanda binja paro voti Allah inja paro voti hizo na wati halafu ekele ndo tijati jireni minga mina fikira ngamjoka na maji ngamjoka na mwenje minga mjofanya ni chao mimi ndio joka mfanya ni chao ngamjoka chao halafu wakati waja ide ya uka entingero rao na bano abaga wana fikira ya uitoa mu problem ile yo hambango josopo wangu na rijore de ramvoti na rijore de rafi hama ijuha riuhimili ya leonga po problemu ifori huone wewe wambaga wana ide hanza urumenti ya bolelo Daniel Vez ya doka lateral droiti wahe e Barcelona iwe ya fungwa ya jaruma problemu e Barca na Messi na wao wa kwanisa e kale lo haba inu parti mwanyanya ni wanzani ni uvoti chao era iswano hare kwa fungwa ebo mtu na hata nini tikira mwende mafungwe mwanyanya nibo ela rifoi koni ola yangamiza dana Madagazo dabona tijo shila ne dana fa kwa Madagazo na mrejeza baisa hafunguna zekega mu mafuya hempe boda ina mutu na wao shaila rifu ya Arabi Sauditi tiwana hata ina usiku ntoka uzama eza dhahabu ya wandu ya renga jamia na mtuwana hata pakaila genye kanina sambi mtomdiwa zabano ina fursa ya kumtowe sambi mdo ambachao mtike na janasi ngemanya nyanyu mabaude masanwa ngezema limlo ngezema ngezi abizinda yantelo ripara na makarando la somene maudida na jauna buri tutoso paren mshidwa ni titi ngarjo hamba ezije ujagarjo samba ba mshidwa ni titi yiko bidike sambia chiwo ya fe kawe kawo titi ya wandu mango bila roda wa zaba bala ya fungulu kwa sababu wandu si wina si wi wajula ba wallahi wewe tukala wale nayo ingejua wakahanta shejua kwa twanza sambia la wewe wanzu ya fe abu sambi ti parano mabunjilo nation wallahi tallahi bergen king nation alwala ma prosambi tede abo ndeni ka wadisi ya ti wamnika proposition bilira ha wa mungu masopi wa sile jokoli yokati toreka obu hajotolo anda spinda basi ti ndo mrusho ti ndo wana kama si waona wazo libere kama ufanya kiltasite na kasambi na libere mfunga abo danyina mole mfungue basi wa hanjume kema baga msia sisi yote ndeli mtedero usweni no ili mriwa akasika tuwaza mgejere mtu abigeketi abangana ba siasa minti na maji kutina maji shawongo ni mwana ya ulo uruditse na kona mwana ya fungu ekuzumfungu aina no sojwa ni dia kasabo ayo wanzo ni kamuri bado sine namna ila na bosambi na salami wa na bobo cha wana kwa kabisa kabunge tuko kutambo kunura chikurashi wona mi wenda tuko kufaha hamu ya usikidi wa komor shaina yetu wa encourage mtu mbo havoti mu lili wa mfungi wa onranyu akanambaro ho wanadamu wa wanzu wa ngogo pirizo mafoko ka yuga tuzungulia ne matri alafu na sikumtole choma damu apisha nini ifo wakembia mabiele za kwetu ngei mtike na mantani o ndio ndatende yale ngoba nakani ham wallah hata wallah eze shafwa binchara fale zenu ro ti walembeza uparufu ya razinga ro ngo tuna wasada jenga dijo cha unampare cha demne kemge na mwanya amdana nabi fombia sisi midoboni ati samo kale ro waso pare ni la jota fijo abo rabira de la samba sepiri engari si hui
awandu zikume ba riso pareni shabona bakebutile ni ndani kwele sone riadi ya ndo ajosi baada ya wema hiyo bungana na safa yanga mazuru bia tren yido mbaganya kama zo soveti sisi kama tia mbaba ntia yirenga hiso aka anu ndo kana lele dala ulinu jo bona keka kubali ya lele dala byabo ngotuma kama kutumbatia febo kwa kumra muganzo afi namjotambia kwa fushanti na shwazi Ngabo izo na kahanza ri mabieni ejo baki doka na rikebo nguju mtujo ke fundi kombonga we na kalma dima hamba ngeri jo lahana izo na kahanza ri mjulizeni yu watukufu imana ngale ke fundi kombo ngena kalma ho amedisa wakati yori lahane haina mdu ya jitamke yaonese izo yafikiri husu et situation ilo antiju fundi komboka tujibu sira bakina kiarumoze diwa mieze mgu yari rejezenti ya hatu ya ngamizo anafiki wan ya rere wandu wajuka na uaminifu wajuka zono wa komori wajuka wasikinia wajuka na irumbi wajuka na maarifa wajuka na haya tu fundi kombo international kusana nafasi arumaye telefoni ndo aji abonge yabo narikebo nguju banko de masikini okoi wana mguae sis karnau kana muonga rishindo ramba rike karabeza kweti atoskirjo wa parisa ri wa position tina habana mzime babiyo kei pasar wa position ngarjo zipua namshukuru hamara yabidi manama Desire manama Abudashkat heze jitihadi ikayao de mazifanya fundi kombo demande kake jakiri abonga mjo mparilia honu shanga mimo yusegondi niwane ikai kiri sebo kake jakiri abonga ijola zimuni parilia honu izondeze habari watukufu kake ja njia abonga mjo parawanu mjo optimizi mtukufu Ketu kiri fundi kombo aboka iri amangale kange jo mkinisha السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته fundi kombo. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haupesi barani sahade tazinu izorazamba zifanyishihe rezepartire wa komori re majurnalisti huoneza jiri amadu kamtukushukuria bawe mengoni mwandu wala harumeshe siwa itukufu shamzuani ranzimaore mfanya nogozi nji hujaban maruonao ezibutalane mafiti re maopoza walo komori ro walo hunu re majurnalisti wandaboanu engo fikirije zenogoza jiri leo neza kabidisi jiri bainge karna isatoma ya baramba قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله karna isatoma ya neza rehma za Mwenyezi Mungu yo palo ndoji ka uvumbu wa wandu wafanya maasi watise toma shahate ze rehma za Mwenyezi Mungu sana mkadisa toma raidinge na Mungu abushilio fundi kombo maraba safari yaunga mtoso wa komorwari shiliao washamjo andisa huambio ka wandu wa intervene leo harma emisionu wandu muhimu kabisa hakika njo andisa Desire ni mwambio kagamu mtoso au ka ye mwanadamu wakati yaone sakano kabatiza ulemeo ende nsi hatu ekomba yo jorenga wakati mwingi shaka ukwelu nguo wandu wasili naam
ashiria onesa ndondo zanogwazie na sisirizie shi wazimanai akakataka uhojiwa na wale ambao ma journalist ninde bukombe ma journalist rizidungu riono sha mimi para fahari tatanfanya surprise haku naam oka ramba kahainu wakati ujoka ndrago harmwe komba inu karna waswili ze kwelo ile tu waswili ninga amini kaze kulizo karibu shaheni mrumnafiko ekomba inu ekomba kejo mzika amina ya rabbi uzonesa nonondo fahari wala kujazia uzonesa ukaenzi hatu iriwa na mrumzima na ifamia hae nondrojo amba kaze ngozinu delino rizi harae ngwao nuadasa auka ndongo ya Kiislamu yodu mwana Maislamu ndongo ya kisiasa yodu mwana ndwa siasa do kuitendea ndongo ya fami mbaba yalo labo doko kanizo heno wakatona zirengozo zitio elio yabo yoka hoka problem baishi solution pariania yoka tamu wandusimbuha endelea kwezi Leongare leoka ngasina problem ya siasa ndio na mahakumi asalari ngensi yatu mateka ngabondwa wazao ka odo walone insinu au ka odo lono wanduwe nji harma siasa ze parti politiki na hizo ngaronoze declaration zifanyishiao zitudungana na ze act za bidii zifanyishie unu wanduwe levo ya welo kazinu ndrabo chao zero do sisirijo kazinu ndrabo tozi denonce parce que nge fahari kuja denonce o la mvuna na ola joka abangasara wa harmadal balata basa nekati wa yechi harmandu ni hada harme komba ngo wengi gotungodo benu haini wakati sha anombe singo tokoli na fare avumbwete na hawa wa siasa ndo vingu radio ndrabo ndo fulani tsote wasangu radio ndrabo nongo asio nao donc haino wakati tujoshinda raonesa zembiza huwa ndu waritabishao akawatabisho ti azali owaregis de position watabisho enki cha watabisho ndo anwa wabali yaka wandu wa Kongo wanzo wane na azali na oranganga la oponzi la ndabundu walondo hadisodo nae wa 100 mishara ya hao wa 100 zwanzao wadoro ngwambeza mafiti hunu zikontrolo na yezi tima journalist bahata wandu wa siasa wao donc mimi fahari kama mbio ka kamina usiuha kuno wanzuani na usiuha kuno wanzuani oka warende hamade mpunda au karamba karambe kawe mpunda wakatika wakati juabia rendo hao na wangude wanu kwa mukandu mpunda no wakati wafanyo ombi uchuhamba ka zinombi ya warende mpunda na kabati inyama sharendwa kijinga hata ungulo mungu wakana mpunda parce que heni ndo gozone sa ujinga zo mungu wapunda Mwenyezi Mungu akaurongoa mpunda abalenzio Mwenyezi Mungu kamati faida umoni hapo Mwenyezi Mungu arongoa hapo kana mathalul ladhina humilu at-tawrat thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara isa mathalul ladhina kafaru haino wakati wanzuani ngwarifu sema shishonuka azali ngwanza wangamize wangazijanu kwa benzi wanzuani chao iso kweli azali azonesa officiellement ke taxi na shawiri na mzuani itodo mwangamiza ila di officiellement tikado nzima tikado dini azala onesa kangufanyo wanzuani hamale zinkabwa zae ange governor ko wanzuani pia wamvuti amtia shivani wakatalonge governor ile hizo jotosha nzuvungu wa zambi wansi rais sasa lamiwa unaweza kubida ke declic ya wanzuani pia okawa suli governor havote kwa wanzuani wangoti azali amrengi hamam na mwana mtiti amteshivani simba ingezuani katika zija ngezuani non c'est pas possible mwabuka ona parti jua fahare ka ureje uone mapoto ya ye meeting ya Mahmud haifanya nzuani wandu hamanda wala wakamala ya jua siya ndo huruha wa harma restaurant fondo vi salamali omrengi
donc il est déjà choisi. Bravo, bravo. Bravo. Donc il est honnête sukano nga bondrabo atamnanga kaba no ngwarao ngore mizinga zondrabo na radendo nzima kwa tina akili katuka ngwaro mizinga emizinga ya joroha iwa wangu wa timu dini ndawa ende mizinga dai nomungo joka kama timu muhana hana azani yewo ona ka aino katwa lance wa initiative ka ngari tudo pareni leje kilo pio tabaziwa na sio leje kilo ukura afikiri kake wando kana namna watu jodo hayo shemeza kaende siku maudu ngarsi hao nembe sele jisla una maidu Raila watino herenga mituzi ya watu na tedhabu za watu kwa hizi iba sabu manga hambari maudu arudi habe hakita siasa ya ukade le premier yabo telewa kabo mutarenge de greve ya hema commerçant elewa parce que ma commerçant kona greve ya maudu no mesede anze ajairumie na arudi habe haya sasa na ya he usukana masiwa harido le premier octobre kita situation sa ya na bosi sirikana ya tunde wala minja bado kana confiance nao kao heza helila wafanya madele sukana na maore wa TF jo helila walikoma pesa wabaki nenzao yode namna kweli ya wangu greve ya jo paralyze nsi kaifanywa au kweli naam hakika donc yamo fahari ndizonga bomanganya sasa kaurongo hapo njashina zingara le jina shambaka na tole method roji inayofanya method sindazinu méthode sindazinu na rangale méthode roji ina ripasse rapidement roi ndoi banu wako kaskana réaliser ville morte unafanya jao oko hela madeli mwazone sabo abantu anga ma journalist ngwafanya hazi wandu wa siasa ngwafanya lao azali hazi au kanga wana za interest zao kilo kuana za interest ya pepe fundi kombo lizo zone sayabo wanua hushukuri yao kairi ri kazebanu ngamjo pararo timize direct hatu no wandu rwaminio rifikiri namna indwaji ritile wandu siasa wanu ritile kama rijue namna bidifanya hazi dasina wandu washashi ritile we party ritile wandu wajoka mabujili yo na sibe na indini nduna so leo basi marhaba menji fundi ndio halisi marhaba menji amina marhaba menji karnam de courage paka dawla ya haki yo de changer hatu assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh